Tau whai mua pas ki rei ki. Tau wahai ho ngā ia ho tau loto. He o kune I heni. O kui heni ono lau maari e. Great is our God. Mighty is. O ku tau fia. Ko hiko ni tala ofa. I loha potu ki aiha toko oa pia toko tolu. O kune iai. Pia tau omi kune tari ki tau tauri he aho koe ni. Pia koe taha ia o e fia o tau mau. Koe tau ilo o kui hen hono lau maari e. Koe tau he ni ke hiki hono huafa. Koe tau he ni ke tau tala hono nge ia. Pia koe tau he ni koe kumi ke ne maoni oni. Kau ngā pirikimi koe kumi maoni oni a e ki. O ku tari le reiki mo tolu I he fiat koe ni. I he huafa pe taha. Ka ko tau iko sisu kalaisi. O kui kai hatoi mea ia. E fungani pe mahu I ngange. I he tau whanonga. Ka koe tau omi. Ke whawhiloa ko tau eiki. Mahalo te tau whebo eki na he lere takai molo. I ho tau ngai ngafa kehe. Ka kou tui koe aho koe ni. Ka aho pia na ne tutu uni. Ka aho pia na ne hanga o kotofa. Pia maau. Pia moau. Pia au tau lau tāpu aki ai. Koe tau he nike tau katoa ngai. Ai ta au na tau fou mai ai. Takai hono uluaki. Takai hono ua. Ka mono teu ino tau tolu. Ke takai hono tolu. Koe whehu I. Koke pa teu nai. O kou tui koe kai whakaongosia ko toa kau whai koe ni. Kou hiko api ko he rai. He kai ke more noa ho tau taimi. Pea o kou tui whapapau. O kai ke more noa ho taimi. Kala mai koe tau whaongosia he eiki. O kai koe lau whanoa ia. O ko atua e ofa lahi. Ka te kumutolo no kotoa I he. Kisio mo ngai fofonga. Ngai ahana tau mawai ai me ahana whai ai ke tupeta whamui mui. O ki ai langa ia ofa ke te kumutolo. Mo te wha au kita ke opena te iai ha mawai pe ha mātuku ai ngai whiohi o kau whai. He o ki ai fuwhela ave I me fuwhe kau aki kou hiko ono whanau I o ki tau tolu he manawa o kalaisi. Me he ngai funga waka o tau o mai me iai, me he ngai whamire o tau kau ki ai. Kai hanga he iki o la langa ne mo ui, I ho tau ngahi loto, pia ne fōu e ia ai fuwhela ave I wange koe lau o whenga taa ke motu. Koe tau puaki au tau mau familio e iki, famili whalotolahi aho koe ni, tau omi pia tau kautaha I mo uia e kusisu paraisi. Pia o ko atu ai tari fia, te mo tolko toa pe, aho koe ni, whatawangi a lau mario e iki, ke te hanga o whawhitau laki o mo ngai fie mau, ke te hanga o atu ka te mo tolu, ai ngahi fie mau, pe koe ngahi tāpu aki, o kumi hakiri ki ai aho mo ui. Ka tai whamole pe ki mua ai kohangi ki he kau tinau tolo tataki tau tolo he worship. Ke whahoka pe ai lao e apini. Iha taimi e aia whainga whatu tāmaki e hoko. Ke mo kai tai whamole pe ka paurema te mo whanongo ki he alam e tatangi pe whakaongo mai. Ke mo wakai teo ki ai ngai whailonga takai whaleli. Ke mo kātaki tuku ange mea kotoa. Ka mo lawa lewa ki ai whatahaanga I he vehala ke tau iai pepe o hiko I tau malu. I kai koe a pepe o whamanata ka te mo tolu te mo fie mau. Ke mo whaonga I bathroom. I hoku a whaki koe o ki ai whare ai tama ai kakai tangata pia mo kakai whiwhine. Whatau osi. Te he a whaki koe koe kakai whiwhine ata atape. Ka tātua mo mori koe kakai whiwhine ata atape te nau whaongai ai a whaki koe. O tui koe mea pe ia o ko whimau koe whaonga te hoa koe ni. Pea ko wata e tala monunga te ngui tolu. Ka o mai whataataho tau loto. Te ui koe, koe uhi koe hoa maho inga taha pe ni o kamataanga o e tau whiohi ke tau whaataha ki tau tolu. Hiki o ni mahi fia. Tau hao hu e hai sia. Mange koe lau e saame, lau fia au he nau pehe mai. Mo womi, ke tau oke whare o si hoa. Tau hao ke ni, ki ai tau amanaki, ka iaha mea na e whakaitai ai koe o hoai aki, hao kutuange ia.
Hau koe hanga ke eki, ka pau ko o ka venga ia. Hau koe mu whakavenga ko ia li aki mai, ke ve kolosi, ko tui, e vete ko toa he aho koe ni. Ike o ni mai fia, ya ke kaina ke wafa sinova, o ia pe, e whai mea tau whakawa taina. Ko atu ai, kai fia ki he worship team, ki he aho koe ni ka moe. O whalai atu o mo ngai fong whaafofa. Na wake mo tataki tau tolo, awi ki tau tolo ki aho e ki, tau mako ka hawheohi fia i nono ao. Ko ia i he whakamari koe ni, o tuanga le mai ki he worship team, ki ni whaika tau tataki. Malo. Kainga he eki, whaftai he eki. Kiki te he e menia. God is good. All the time. And people say, Amen. 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 Hake ko ke ongo ke hao ki whare si ova. Ko amen e nea hange whaingata e pusi ake kafu nia. Whaftai he eki, mai whainga maare ko ni ko whingua ko miriame whawham sindiwa whihaki sika. Ko ihe malumalu o e kelesi ka ko ihe va a koeni o menkuri pea o ko ihe ni pea mo kaunanga koeni te ni hanga pea o introduce ato no hingoa he ko ki maua o ko ikai ke masias Fakatahataha na ko ma ihe ni hange ko e MCA ne whakahoko mai o ko tau ihe ni ko toa pe i he tata e ko sisu Kalisitiane tuitaha ka tau ilo fo papa o kune heni ka mo tau tolo. Au pasi ange ke to oa ko ni. O lele a Sihova. Mawai pe. Aleluia. Ko kingoa ko le ti safi. Taufa. Malopita. Ia taim tatau pe ka unga Kalisitiane matatari lele heni e peni koen ko unity. Kaina ko kau tame a koe ni. Whaftai ke eki e mea ngawe ki tau tolu. Ko nau hene o kau ka mo ki maua. Ko e ngahi siasi kehe pe. O ku nau kau whataha ke whomo e pe ni koe ni. Whaftai ke eki. I mua pe a whai tau ka mat pe tau hoko atu. O whaamu pe ke whai tau ki lotu. O whamore more. Ko i ke whai tau lotu. E o tua mafi. E a Fiona. Ko o tua koe mea hono ko toa pe. O mau unu mai he malmale whale koeni ki kamata e mau hiva mai whawhetai. E ki he kai ki mau malawa e mau tolu ha mea o kai kau mai ho lau maare maa on. O ki mau tolu e ni ko i kakai, o mau whamu oni, na ke pekia i he kolosiko hia ko ki mau tolu. I kai uhinga e mau heni o tua ko hia ko e mau whakaholosino. Ka ku mau heni o tua o mau whiema o vivili au pito. Ke to e titipangi mau mo ui he mau wofi ki a Fiona. E o tua o kovia nge ngahi aho. Ka mau whiri o tua ke mau nofo ke whare a Fiona he aho kotoa e mau mo ui. Ka mau heni o tua mau kore ho lau maare maa oni. Haene mai o ke kaupa mo mau tolu mo whiohi angan. Kau ia te mau tolu o toa pe. Ngahi mea i ho mau lotou fufu ko loa ka liwe a Fiona e a Fiona. Hanga eki ho ta apia o tua vari ta ki mau tolu. Aki ho keresi pia ke kau ye hiva ba mo lotu de mau whai heua ko ni e pe ko sisu Kalasi ko aloga ko mau whamu ui. Amen. Whamore more. Ko kore whamore more atu. Mo kata ke o mea haki. Ke whai e tau hiu whaftai ke eki. I he taimi tatau pe. Tau tatari ke tau hiva. Feel free. Pei tu koe na ata. Awea tia maau. Oa tiki maa, a whio mai eki. Sea koe na, me heno tau ke turiki koe, kau ke whierere, lere ke turiki koe, I heni. I he loto ata tāma, ila fo pau, a whio mai eki o kau mo tau tori hoa koe. Ko hiva te tau ka mata aki. Tala mai, you are Lord. I he whiawhini, tau I heni malu e whiawhini, e whare koe ni, whaftai ke eki, kau whatapa me tangata toi same. Whawhetai ke Sihova, kulau marie. O ia ko toa peo ki te au. Whawhetai ki ona huafa maa on oni. Kau ke kau whataha pe mo au he loto whawhetai. Ko ho whawhetai ia. O whawhetai pe. Whawhetai pe. I kai ko ia, kau ngā Kalisitiane. O whawhetai he eiki, o whawhetai tau atahe ne mea ko toa pe. O kai ke toi sisi pe he. O atu ia ke
te motol mo lot fa tata le le motol he fe fe ke tau hiva mo hiva ko ni. You are Lord. To be praised, you are Lord.
Ko te tui ki ai. Ko otua koe otua lahi aki. Tala mai he fola. Ko au koe otua lahi. O ko tatau e pehe aho ania whimo e honi mo akua. Apong ko ni o whai e peo tahi. Tō mori kau pēni. Toi tahi mai pē. Ke toi whamalo hi ange mo. You are God. You are Lord. You are my healer. You are my protection. You are everything, Jesus, to me. Ke tau toi hiwa pē mo ai. Ka whē maa pē ke tau toi ongo i ange. I he tau whambo onu. Ko tau otua pē ia. Te whambo pau i mai ange e tāme. Ki toi pau au pito ange koe otua. Ka taki. Toi taha i mai pē mo. A taha pe whē tū koe ni ki ke hao kia whawhiawhia. Mo whaha i o whamo on ki e ki. Oi hao whamo ui. You are my creator. You are my provider. You are my healer. You are my deliverer. You are
Kapau ke he ni kia hane a. O e whihia ho lau mahi. Kore peke tau hiwa mo hiwa mai hiwa no hoko. Mo hiwa ne reo si ipe. Whawhia mo lau mahi e. Hanga hake ki he otua. Fakatahataha loto. Ka weha mea e whihia e ho mo ui. O whakaukau ho floa mai e hoko i. Tubuake. Tara mai e tae nahi otua ki tau tōrina no pīmisi. Kia tau wha amu pe. Ke me ngau hiko e pia mo au. Ke tau ka tau pe moia. Ko weha mea o ke hao e whihia ho loto i he a hoko i. Ko whape ke ke tubuake. Ka weha mea ke eiki. Mo loto ata ata. Ka hake ke eiki. Ke me whawhonu. Ko haeruna ke i henia. Ko tau i heni. Ko hiwi ke tau wha amu. Ko tau mai ko siasi. Ko tau i heni. Ko huafa peo kalaisi. Hake ke eiki. Hema. Ka ke lele. Ka ke tomene. He kau tua lahi tau o me tau hike. Ta mai ka poto ke lau maali e o tua. Puxa, 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 puxa.
Lord, you are worthy to be praised. We give you all. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ooh, my King. Ila maosi. Ooh, my Kama Kalisitiane. Otahuhu moe. Ooh, my Kimua. Kita tali ai folo ai aho moe ni. Fakea si sukoloto. Kamata ni hawani. Fakea si sukoloto. Nuka kita tahoni i omo ui. Tekengo ai hiti ai gilesi. Ofa le ya tuka. Kanada mali a aho e pete kosi. Nalata pe puputo e kakaine muy ke sisi. Me amafo. Kanada ule ai kaile keke. Nabata ta ina Kalisitiane.
Ngauhi ki mautoro eki, ke mautatau peo mea whiona. Pea huma e lau mario a whiona oi, ngahi mau mo'ui, ke mautoe tukupa, mautoe fuakara, ke mautani a whiona. Toi mai eki, he ka mataanga i ngā wea a koeni. Whalea o whorowhora i o whawhikau, ka tuki mau whiwhano ngoa, ka tuki mau utu, pe o te mautoe le igi, ka kumuni e mau mo'ui, ka whanonga o mau whai te mei taimi ki i tāniti. Ia sisi ukalaisi, ka tu mau whai mo'ui. Amen. I want to give thanks to God for He's so blessed each one of us here as we gather together in the name of Jesus. We are going to Fakatahataha and the Obi Tautor. He if you're feeling of how big you are from my big hip to life, I'm going to find the food at our Lagi go to a gloria with Fakatahataha to our mouth, but we're going to get our passpasi to our. We are going to Fakatahataha tau tu Fakataha ke hiki wa fasisu. He fonua ka mai lotu. Fa malola ki ke kau ke fai kau ka mai kau hiwa. Na fa ba pe ba te tau hiwa pe pa tau lot ke sima. O ku is mira lot ke jawa e hiwa. Tau ku stu ane na fa no e hiwa ko e. Ke kau afi my destiny. Pe me go ngatia e ki a hon. Fa malata te au. We are the people with his purpose and also we are the people of his destiny. When I talk about Ricky Walling in the purpose-driven life, everyone must be driven by something. You ask yourself today, what's driving my life? What's driving your life? But I don't know my man will be have a tataki anymore. There's something or something. I do it when we are talking about feeling the inner sea so close. We only tataki in the topic. Well, like how we were, that was passing away. O mawhara mau be he hiwa, because it loves the whanau hiwa whanau. Ia, ko tupi tohana lahi ku ngā on me, Pentecost mo men he, whaalo malanga e tonga mo, nau hiwa. Nea taimi nei, whapapa peke sia sina wau ki ai. Nau hanga o tipeiti e au he ku alo malanga he, Pentecost mo mau mo tu. Because the pastor is one of my best friends. Ko toko fi lau ni, wawak saume wawak ata no. Ia o tu e mau whataha pe eke mai e, o au tu e mo ta ese. Ia no ke wheto kange pa tang iyo. Koe ko whapeke u tala ko fua ka sisu. Ka pau ti tala kata au ke sisi. Ko hiko whikau lahi ki mo wo ki mamani. Ko whenea mamani ku kai ki hanu kata anga e gospel. Everywhere for everyone. O kata e gospel ki hata kata i mamani. Ma pau whanangata he siasi. O kutoni ki u whai tutuni ka sisu tonu ake. Ia, nau tuku mai ai taitaha mai ngā hiwa, kei te maranga sisi. I appreciate it. Nau whasipasi keiki. And then, ia tanga anga e ki, ko karalota tuhe ki mea koe ni e tokoni pia. Koto was used me, I he taimlahi ki he, ki tua. Koe malanga mahaketi, koe malanga ngai whare kola, koe whare mahaki, even ko tonga. Na mau tonga hi ngai whitu la, mo mau motu. Mo tisi pe mau kolo peta wha peta hani, mane osko tae e motu e mau. Malanga hoko hoko e whitu ko toa. E ngai mea bari ke whanonga e. Ka mo sia mea koe ni, when the church and the people close the other side, God's open the other way. Amen. Ka taimu hae tangata tāpuni, whainga maari mai ko spedi, o whaama mau pe o tua. O ki kai tāpuni o tua whainga maari ke malanga e ko spedi. Ko tau tolu pe o tau whanangata i mamani. Tau whenga limite ngai mea lahi ko uhi, ko tau natula whai tangata, ko tahe palapare malai wha mamana helo tu, ko tau, we fight against the power of position. It's a tongan. Kung taro pene tau kei e ngai whalotu, e tau e tahano nei ngai whawhai. I love your sio matau mea kuia. Hange ai mawhai e kwa mea i whataurunga ke mautokanga, ke mautanoa. Kia te au, ko tui koe whainga maari te au ki orunga, ke mea ngau ki whainga maari o te iai. Hange koe rea nei whai koe kia e seta, ke mote ki ai. E uhinga o i hena ke whai haneta. Ka pau ke te kera maari, hanga tua whakataha whamoi me whare stiri, mea whetuke. Ia o
Ko tui o ni ma ke to ta ko he period ko to o a ko whaingata. He can use a struggle and obstacle, can build up for faith, develop for character. O whame ke whamananga tu ki kai ko struggle ko hako ngai ke tau whakakau o tau lungia. We are so defeated. Igai. Wea te mea kua to whakata whaingata ki whiunga pe mo koe pe mo au. Kai ki atu ki whalaka hau mawhai. Tala nau te tau kuklo kani toa tātou. Ke tau lava si wai ke rolote o tua, tau lava ngā unu ai mo o tua, me tau whalala ke o tua o e whalala ki whaingata. O tau vai vai anga whakai tangata e whalala koe ki whawhonga e whaingata. Rather than focus on the direction me koe o tua. Koe rea ngā ue koe rea ngā ue, he tohi ngā ue kau tala noa pete kai ki wai wa. Koe rea ngā ue koe he tohi ngā ue, osi koe ui tō tōla whi malanga pita. Me nau kamata whaut mauku ki whaiaka kau posta. They stay focused on the teaching of the apostle. O i rea whiu ngai. E ke whiu ka te koe pia mohe a koe. Hai lahi o stay focused o whai ki hoko ui whalotu. He aho. Ko hai me focus ki e wha. Kua ngā maasila ne mea lahi. Kua ngā tu maari tō tangata. Kua ngā maasila o teknolosia. Malawa pe he mea kou tau sio whaau ki ai. Ke ne tala ho tau mau inga. Ko mea kou whakamoleke ki lahi ki hato taimi aho. It can be revealed the best who you are. Kono ngā tene lava ki ne tala e uhinga mai mau inga o ou. Kono tolu e lava pe ke hoko ia ko unga ka wha. Maybe a theory. Kaura ke tā, pe kono whare taha ko mea kai wha ahu i maa. Koe, whamare botonu kia mobile. Koe ke, don't get me wrong, saipe mobile hanga mea whai tā, saipe. Koe, koe parapare maa ko te hanga whaata ke dictate hoko taimi mo te mea lahi e mea koe ia. Kono tomi nei kita he mea koe ia, kono parapare maa. Ka pai take over 95% or 95 or 90% teknologia e te mo ui o tau skolo kui lahi au pita. Life is all about balance. Te mai atua ke palanisko mo ui, ia mo ui. Let's pray together. E ta mai mau whawhetai ati whainga maari e whatani. O whaangi ke tāpa ki ho mauloto. O kore ho lau maari ke whamalumalu, o ke whaama mata pā ki ome mahino mo e whiunga. Me ho lau maari ke mau sio mata ke whaafoe aso. Father, let's open our eyes to see you. We want to see Jesus. We give you thanks, we praise you, we honor you. In Jesus' precious name, amen. Amen. Koe tahe ka winga lahi koe au kai ko whapeke o ki kina pe o rea manike mo la veki. Don't get it wrong, pe koe au kai ko ngā ko whakaholo, physically. Koe tau moe mea koe au kai whalotu. Au kai whalotu ia, ko na whakakau talana e sisu, he toi māti iu ai vitu. E kai lawa ke mahu i ngai mea ni kai he lotu moe au kai. Prayer and fast. Ai kono whanea taha, koe au kai e talanoa whakalotu, koe tau whenga ke hui hui ngai mea ai māti rea, ka lawa ke whateu ngai mea whalau mare o tau tātai o. That is au kai tuku. Ka pau ke whi mau whakaholo koe alu he toke tā, there's a doctor around here, New Zealand. E toko ni ngati koe physically. Ka ku awa mai pe me au kai tau whai ki mea whasino. Both physical and spiritual men au ngau e au kai te. Ka ku kai koe the main purpose e tau au kai koe ni koe hiko fu mea whatua sino. Koe osko ne alo ke tau, loto alo ke tau ni na o lako kilo me te hongo fu. Now I'm 102 at the moment. Ko te au maa e te ini, ma lolu fupe. Ko whaarere na ulere ne osko e whai kolama nei ko lere osko ai mine tō roa he chim. O lere ki wafu ia ko lere mai. I api o whinga ki wahu mai. Ko ma tōna tonga e sino ke moile nei. Ko tau whaaki a koe ke te alu ki tu au ngāwe ki. Au kai kono tau whai, ka ai ngau whamke ke pore i koe. Kono whinga ke whake esi, ai kahi mea lahi. Kono whakamokule ngai mea lahi, o tau tuka ke e, o tau tangata i loto whaka aho mau. Te ke lama ko sio ke mea whawhana kai te, you've never seen before. E haka e ki o place koe whi taimi koe ia, ka e ao ngā lahi au kai. Mana tui koe tau whana koe, we are right in the middle of the spiritual warfare. E ahoni. Koe tau lahi tahe o ulaka i he tau lahi mamane no ulaki. The first and the second world war ulaka i tau koe ni tau koe. Tau mai koe tau makakana maa toto koe tau whanau maari. O whaambeke tau tokanga lahi koe mo ui whawhoi tuitu. Now, when we first last getting together, we taharea mahinga whamanatu he kau tangata whaiako ilo he tohi tapu, whakapuli secret of being successful, koe matuotua ho tangata whanau maare, always maintain your walk with the Lord. It is too so. There's nothing more, there's nothing less than that. Kaya te lawa tahi ki me mori koe. Te lawa ko spere maa ke maa tiu, osko hana ui e sisio kako, kone priority whikauraki, to spend time with his disciples. How many times you spend time with God's word, or prayer, fasting, fellowship with others?
Ka paura ke lawa o tau siok ngawe ka mea ko ia ko tau mo ui lotu. Mana tu ka lotu. Na ke mai ka ta me Amerika e. A to pulu ka te au ke ti fai na nge a prayer. O fe ka tu fa ala ko ho ai ne fai se ka. Mo mana tu mo pe ka fai ka ma tu tu a. We pe fai ka teologia fa lo te a to ma pe. O tala ke very simple ka lotu hands. Just talk to God. Ana to ke. O no. O ke toka ka mai tu ai ke fatu le a ko a mo te furia mama fa fatu. No. O toka ka le tu ai to motive your hearts and the word is even used. Ko me ma ta ko ta ke fine ko me fe mai tu ai ko hai a motive ho lo to ke le ke tu. Me ma ta. Ka pa ti ke pe a ko me na ia sai do to o se. O te ta ra ke tu a mo me mo ha. That's the meaning of God. Ora pe ma o ifisi. Poi per andare a vedere torni. Fai ma un lotto e mi ha fatto. Ficava a branca via che non fai ficare per me. Toma, perché che parte molto una buona. Che stava che ma mi ha toccato. Come me. It's one of the biggest lotto che caigo fanno un po'. Mo è lotto furia che le toma mamma. O su per dare da dai. Fa male del lotto. Tu voglio fare la cava che lo che ha fatto stare. Io tu anche come Airea ko to ha pascar fu chi para tala pero tu tala no fai mo fu aqui that is prayer no fai mo fu para tu eu fi fanno me tu aqui olea mo lotto por fare ta quel lotto it is the speech of your heart hallelujah ya ko lotto ko tala lotto holo o hanga au lotto fu lotto ki tu o ku fi fanno me tu aqui o hu to aqui tu agoni afio tala no che sabe di amato anyway we fok mai we fak news pen ko fak ki pastor we can ke ta pula ha ne afi na e ke u va ko kwa na fa ko ta pa ne afi ko fe ma be ke challenge media ke fa lot ko ke tari sisu the prayer for salvation ke ta tari sisu ma tu e ta la no ko to ma di wa he va ta hardest to spread food but the leaders of ai ko fa ta to ko la he ka kai mati fala mari toko si ka wa fala mari ko te na wa te gospel o ni ti fai me ko fuia os motu etau a lot of people they need the Lord but lack of disciple or leaders ki ave gospel ka pai fale a han to la ka fa fika sorry about that toko si ka fa fika no ave gospel ki mo la mari o potom ke feuia tu ma to esa passa na church ko fa vega mo pe ke lo to la ka fa fika ai be a ko ni how many people it God used you to lead to know Him? Kapag sa tao di kilava o have ilaman ki utua, you better say to yourself, go home. It is not a bus station kita matari passing away. Honestly, this is my heart desire. The ministry out. We get in have utua tapaki I ministry na fire to ni mafit to kita utali sisu from Monday to yesterday. Tawi bas gate. All around the world. We get up here no bolo ko Fakafeohi ke fito ko fule ga na tari. Ngawe la ko siko e ka pa ko bala ga e ko te Fakatahataha ko tanu mak me to me Fakatahataha ke to me ho fa tau tu ma ko bi tanu mak ke peso foi te. 1-to-1. This is the most powerful and effective ministry ever. Hange pe ko ni. O to ni ka ga firi mana ko ke fu ngowe. Ka pa te ala tu mo ha fu pa ke tra o pi ke lo to ngowe fa ga ta. Ika te ilo ko pe ko fe fu ngowe o winu la ta. Ti gorit? Aparte ka ate mo me a o fu ta ta. Then you know what is the difference between. O inasi tamako ta ta mo e. There is one-to-one ministry. O kalano at when it is a big mess. O spend tayo mata we taba te maklase or not or no i api e fin. It's a bodybuilder. That's one-to-one. God can use you in different ways. This one-to-one, a small cell group or bigger group. God is still the same. Because right in the middle we are in the last day. Kavenga la hitahaya mai ses Kalisitiane around the world. Ko fikao la hitahau ko toni hunu ke bafu si.
Ke boho ki mamai o ngau hinga kai ko tope ko kawako full stop. Ko te hamea tāna ki ngai kawako. Pa te tau te tāna ka te hamea ko kai pola. Ko langa whare ai e futau a mo fufafang. Na whehu ke mau training as a leader. A timi koe ni alo kala nini mana mantoko tāni, ma nepo pe more than that. Ai pia mahuina koe ni. Nea pia tahu pasipasi kuri anga tua o kai ka ato anga. One of the biggest festival of pasipasi ni mai o tua bani kawange no, when one soul is repentant. So, e tala noa koe fuha more, e taimua nei foki ai, whanega te pia nei whakakau ke foki ai, pia ta foki ono toi. Ko lere koe ta mai osi koe ui bea nei fuaki koe mama koe su, koe pulutari eiki, tau pehe. E pehe tofu pe kai ka ato anga kuri anga tua, ia foi lau mari e taha, whanu mara, e foki. Kei toha mai toa ke tau kai whakaatoa ngā misinari nono kai pola. Sai beia. It is the truth. What is meant most called the worst enemy of the best is the truth. Ia kai mele rei tai tukanga se siki haoni. Ka tau mou no foai kai ngalo e upo e mo uia e otua. Koe whamoi lau mari. Te ke whehui kau whehui e sia ahoni. Mo kohe ahoni. Haunga na mate whakamasi su e cross. Why did Jesus die on the cross? Taha. Ke tau mau e mea awhai koe tangata. Yes, Jesus. That's all. Kaya taha uinga e au tuage. Ko te winga meuta. O whamki o lawe e ki whora koe ni ki u. Hape me te ungata mea he whiwhiri. Pea oska ko whamki ke te kore ki tau kahiwa te atau hiwa e ua me tolo. I like singing. Tau ki hiwa hiwa mea te whai ki Polokalama koe ni talalo to. That's good. Whamalo kau hiwa. It's quite a blessing o mo. Mea ngāku mo tuhe eiki. Koe powerful minister around the world. Kau koe konga lahi taha ia. Pa te whai malanga koe worship team. The other people who lead. Rea whakat, kore whare tau whako kini wāo. Ne kini tala mo ia ka tau loka siu e kau halata. Ka pati ke hau elo tuke ke whe ho mui. E ngoi ngāwe hiwa ka te ko me kau hiwa siasi. Tau waino koe whipota tala lahi loto ke tau loka siu ki mua siu ki mua. Ngāwe lahi wesu team kono atai kai mea lahi. E tau hau o stoka maari ko tau loto i heiki. Tau pasumasa i heiki. Kamalo lea ki whakatau. Tau whakatai ki heiki ero nima ki moutou. E whai ngāwe ke langi o tau heiki. O mana ke mosif ko vese ua ko ni madi wa ua vese ua fitu sore mai ta fitu vese tolu tau va ve pegata Matthew 22 verse 27 Gospel of John 17 verse 3 I always currently give how most of the time. It's better to forget your wallet at home. Bring a Bible with yourself. Pau i download your cell phone sai yo. Para yo bitoi. Sai ke ngalo o wale tia au ki tau tana pa ala. Pau be ki ha mo be po fola. Ki tau ga fight this. Ki tau la fa ta ha des ko ko sio ne. Pesu a fito ma ti o ha. Wa to mo te ki na ma ti ko fu fa to he te fa fa. Pesu ma si o chi. Ma ti wa he o a pesu a fito. Pesi o fito to van for Without love matter. I want everyone to speak louder, please. Whether you're loud, my hands is too. Kapag nagkikaya ito, ay yung lahat. Kapag nagkikaya lahat, ang matalaw ang full na kami niya. Ilog ka maafa na lang. Let's read together verse 27, verse 8, 22, and 23. 25 and 56, sorry. Let's go fit mati mahuwa itaula. Kata tekia kimoi sine ete ni hoko ko bai. Hai ko ta. Catch me wrong. Kata ngara ba ko spero mati. But since like this, we should be allowed to. But todo ni lai tahana da isisu. Te offer ke ko toa ko to. Oha, log, weha, tamai, weha, tamai. Kapag ko to ahoy. Oha ke ho offer. Ate ke offer ko ba pe ho offer ke. You want it? Sa ke tama te la to no be si kwa te ta ho la. There's something called the primal fury of love. Que foi tapaton. Ko vez ko ni o be au ko ni. Kami kana na post mea
Knowing and loving God is our privilege of life. The greatest commandment, that is the global theory of life. What does it mean like this? God first, who is the second? So the global theory of life is very God first, others the second, you the last. You got it? God first, me the second, others the last. Now, the triangle theory of life open God first, others second, and I the last, or you the last. Gospel of Psalm 17, verse 3. Best te au whāwalo whamare moe. Ko tau ni maoloto e verse koe. Ko tau ni maoloto e o mātua hano mai. Awata auntie and uncle. Sorry. Sai. Taha pala pale mai tau whakakaukau, o te ke si o lalo kakoe. Rea ngā koe kau tēme la lahi ko inferiority. You look down to yourself, oh. Ke whakakaukau koe ki wata mai le rei ki manatui. But memorizing the words ko konga lahi a spoken moe whalotu. Ke lava ko manatui a mere mosione moe api moe hala moe, paka moe hafua, shopping center. Moe tu e wharekolohe loto mall. You may know e na hoko hoko. Koe hai, koe hai. Kaya koe ke mauloto o loma wahi nima vesi walu. Oh, pastor, I can't. Why? Ko whame ke kore i koe, ke whai hatu tu ni fo oki o mokui. Alo ako ke lau ke mauloto ha vesi ko. Ko ka lahia e, ko moui ko whenga mau peke lawa, he wiko toa peke ha o vesi ko fola e ofi e whape nima, ko mauloto both in English and toa. Ko ngai hano te te e po ui whawhoi. Te ilo pita no lere, I know, ai lere te au ki ai hono. Te koe mau peke maa kona te ho whangahau. Te whangai koe mo i whiri, there's still something inside. When you have a feeling like a full of to be lot, however, fun about a picking it by fun, os, and by the faith. Daria de Fukere. If I look at me, Psycho, found it a lawyer this when this told. Tolo Fakatahataha. The Bohemia Moe Tangata, and now fight ilo koe to a moon. Eta, the Mosisu, if you come by with Miss Saya. But I feel like how far debate in Christianity, we're going to do what is eternal life for. But how do we do that? We see your people who are tired out here. And I'm a big enough of him. It is the free gift of God for humanity. We it's only cause can do that. I got to go to offer I or two. But I do get I give my reward. Now, for a like about team leader, but I get my rewards my gift. But gift could be offer I or two my out. Tata we going about go. So my friend was on a busy. For you on the program. About go hospital about the Swan we pagane takilu di at ma. Ko na wa wiki ai fumore. Fa to ya so ane ke de tari pe. Ko rewards ko de na ke ngawe ko. You spend time your efforts and your energy to do something in order to get it. Ya to fa pare ga ko tamato. E a ko ta e tolu ga ma no PhD ko ha no fa fa. Ai ke maratu I mau pe ko mo ta ngata ko ka fa pare to ma ta to ko apreciar. It's not a reward, it's a gift for you. It's the inner quality of life
Ko elito ya momo na mo ui. Ko fare mo ni mo tagata. Ko me ofa ya tua maau. Ke la ko lo ma va no vesu atulu ku ya ko me la heu. Ko tona ki ai ga hala ko ha mate. Ka ko me ofa ya tua ko ha. That's the gift of God. Simple like that. Ai ko me ofa ya o tua. Ko ia na ngawi. Ko hinga ne pekia ke ba me ofa ko. Very simple. Ko riotia ko me te tau fai tau to whakapare tau te tua e ria ke ke mo. Ko me te ke fai ko. Aku tala no ke ko mo i tanga and this is the greatest gift for humanity. Ko fale ta eternal life is the greatest news for history. Ko fami ke pas ka to he fin. Apa ke me he a hoti ke fulave I moto ko ni. Ko ia be ni ulave ka pau ke fare o te lava fa pau ka hiri ka ka mate ha honi. You can ask this question: if I'm going to die right now or tonight or tomorrow, where do I spend my life? We are not here by an accident. God made each one of us with his purpose for his own purpose. What on earth am I here for? Why we exist? I want to open the door to mama. Neka mai ke tau fight teri hape he tau femau. O sia palani ngawe mo la tu ke tau ke tataki ke kakai. Ta mo fahinga mama ni. Me pala pala me tau tulu ke tau turi mui ke me ko wangi ke tau loto. The self-centeredness. Neka ka pala pala to hoku pe. Pala pala me ula ka atama fainga ta ai ko tau tulu ko haka ula ka. Ai mari ko finalo tua ke have tama ko ke atama fa si ke haka o faka ki tau tulu ke tau mo ai tua. Ana mo of a broken relationship. Me kapatana. Kulawi ke mahui a pito ai talano asione. Ya ko enia mo itangata ke na ufai ke ilo koe ko tua morbeta. Te kelama ke ilo he ha ai mo itangata. Ko fana ilo yo sisu. Knowing God. Ko fam ke pasi ki me oni ki mo patau feunga I he fiafin. Kelama pe fatonga ko me ala he e o onde fam ke pas ma au he ko ngaulaki. Ya ga fe ke tau sia ai be ofa mo itangata. No beia ko fatomala beoloto o fava tare sisu hetu. It is by faith alone. Kolaba efeso ba hewa tarano a Paula kiai. For we are saved by grace through faith alone. Wai ta hata ana kagauri. There is no good efforts plus that. No. Ke ko ta ana kakai pola ko ha. Tagai madam has yes no. Wai ta me de ke te fima ha ke ta ana ka me. Ke me as fai Christ ke kolos. What does it mean? It is enough. And then he said, it is finished. The Bible never says it is over, but it says it is finished. What does it mean? He made all. Os to tongi osi esisu, os whakatau osi esisu e mo'ua, o whahinga tāna ki hangala. Kono tātā ko whiu kāgai, kono tau whakatau nei whai. Ko hima kone whai nei kau mea, maho inga miki tau whatongai. He is our Redeemer. He is our Savior, our Healer, our Protector, our Provider. Ko pekia si suka ni whakatau ose whahinga kone nei mori me ulaka ata. Ko atama whakasi me ko Christ. Atama ulakina tau motu manoa me o tau waa me o tua. Kai hato I misa mo ata ke tau whitau laku me. Kai hanga e ho tua ome no alo si Christ ke mate ko atama whakasi. Ko e hala whakawakawa me he mate ke mo ui ke whakawhetau laki koe pia moau. O ata e tangata kotai mamani ke nea o ke kawai mo. But there's one condition. You must make a choice ke nea. Kai whamalohe na tua hataha ki alu ki kuleanga. Just give you a free will. You can fight to lose for duty ki holoto. But everyone must have a right to make a choice. But not everyone must run away from the consequences of the choice that you will make in you and I. Malatui au pitu. O ke hao tonu mo tonu ke tau whiri for duty ki hamea te tawhai. Pare mau te heni. Kai ke talawa kalo pe hola me hola e tawhai tutu. Whatever you make a choice or decision, you pay the price. I pay the price. Whether good or bad. Mahu ke whakapapau e ahon, wahai te ke whiri. What else was you are? Wahai wafa. But for me and my house, we will serve the Lord. There's always somewhere of my tua ke lava fai tutu ke. Na lava ke nai, ke Otahuhu pe mama ni pau ke there must be something driven to you. We bebe un tatak ko mo ui. Pe te ke whehui ka te koe ahon. What's trial my life? Hai mea un tatak e mo ui whaka. Me mau i whisi nei,
Na whataputapu ia pute mau no whai apia. Tapu inu ka watonga tapu eisi mo kona au pitu. Anga fukulisa. Koe mau mea kai, koe kare, koe kapaika e tolu ai fuapea ko kato. Koe mea ku mau ilo iko na name kapaika. Koe kau kukiu nau smart e pitu. Koe ai fungoe aga e korisi koe paingani koe ni vare. O mai o wha. O hake ha kapakapa isi o lako e funga. Funga lai siko. Mati ko sio e koe sika. Ai, osma, mawa. Peke maha kapaika e. Koe na namu uri mau iko. Tau ka taini patutuka a kopa. Ta mahe mo e o ta maha pai mo nasi wawa. Ke mau o kumikuri. Ano ki kolo mai mau kapaika. O unu he foi iwae a. O ba e mau kuri o whahu mai nota ke. Taki maki kapaika ki. O ba e mau kuri o mau kai. Anyway. What's right for life? O taha tope koe me tataki e tau ko. O naka ne mau e kuri ko kapaika. Umana wasina tataki e tatu hana tokoni. E whatawai me alahe tau mo ui. Ka tau e me ko hae te tataki koe. Koe whanea taha e tokanga ke ho tokanga. Manako ke ho manako. Koe me te nanga tatako ea. Koe pore lahi taha mo Kalisitiane. Se mai ho kua ke tau iloi ko sisu kalais koe senta. Ko central focus e mo ui a tangata lotu. Koe tau lai tau hoko tau pasike a hoi mo maamani. Koe whenga e tradition me kausa whafonua ke whamawai a tangata mo e whorofora auto. Me whai tutu ne toita. A wala pehene. E tonu ho tau tuku whaholo ka pae mai e whorofora mo kalais o hunuki koe senta tuku whaholo. Maka paure me whenga sia si o soko tau maamani ke ome tuku whaholo ka central focus e sia si we fail. O kui kai tataki tau to e hatuku whaholo e tangata. Somewhere in the book of Luke where there is soup here. Mo tokanga e kau matua me kau faresi. Na mo tokanga e tu whaholo e kau matua. E koe nau o tuha. Whai me mo nau au tu. E koe whai mo nau au tu. Sai. O whatonga mea mau pe o tuha he siakare e tau nofo. O tau tau tonga, lahe pene tau tu whaholo whatonga. A mana si mau pena whai ko ome utu whaholo ia. O ma o lunga he kosperi ko praise siasi. Ke si o pe hoko pe ahon. Kono omi ko nus takai loto ke mahino ke tai loto ka hada tau fai. O kai ke ilo ko feme te ni tataki to tono ki tau tu. Hage hafe kasi mo ui ko mo be tataki sias. Hage ka pe he hage ka pe. Ko priority mahina ko a leaders ko ka tataki sias ke ome folo mo kala sa hudu ke loto fale sias. Ko guideline ma ulunga tahaya. Ko e final decision ke me ka sias. Tau whanau he kuanga o maolunga ngā e lau mari, ko tongi maolunga ngā e lau mari maro nisesi. Ko tamau le whakamāmala tai tau ngā. Ko iri lahi tau ngā e lo tonga sisi. Ko ne māmai koe a sia sibu habe a whalau mari, ko e whakaofat. Ko whaofat kai. Hanga e beha taha kawha sipe wanoa ko i moko sia. Ko taimuk tau maa whalau mari, te ilo pita hanu bakke he. O huma bea nai whanau ke hiwa, e songa beu te mawhana hiwa whalau mani. Ngā au e lau mani he whare eki. Pena bringo whahu e gai whalotu keke ngā au e he hiwa. O whaau e tang sisu, ka hai whaiga hiwa o whai siasi. O tatoni e tau ilo ngā au e lau mani he hiwa siasi. Paka pau ate tau wahi solo keke ngā au e siasi. Says stop it. Do something else. O kai ke kovi kainga ke tau liriu ki hamea, ke tau ilo ngā au e lau mani he siasi. Vai pe tau whanga tradition, tau pipiki ai ka futu a whasi, tau whare o tuwa. Tā kau ke whungau whewhi lau maare. Tā kau ngau e he engolo koe. Kono whale e taha, ke tau sio ke mea ko ngā une lau maare ke pa tau ngā unu ai. O e ngā unu ki he pa tau au na kule whai. Hangi ha Simon se si tau ngā unu whai kua kano. O talanoa ke ki mahe mea mahaunga koe a, kau pe heni. Mai si su koe ni hoi tanga tāki mo whai ke ilo e tua. E mea lai tolu. Knowing God gives meaning to your life. Ko iloi koe o tuapi ko kalaisi une, o atu e uhinga mahuinga ka te koe o mo ui. O toki uhinga mo ui ko iloi a kalaisi. Knowing Christ or knowing God always gives the meaning of life. Talanoa mahuinga au pitui. Ko talanga e sisu e reko sione talaki ka inga koe. O pehe talanoa. Ya koe angai ke mawhai ke mako e moitanga taku pau ke mo iloki. Koe o tua beta. O kutaha pe o tua. Pere ti beti, koe huko si, e kakai uku, o talanoa me ngai fua waka ke, na tau te whito ko tau kakai ngai siasta e wharisiani tonga pe. Ia talanoa mai o kau ki he tolu tahe o tua pau ta anoa i.
Ala mai te feeling ko no faseria. Tala un poso Polokalama moe mau. Pe si ko mau si. Ita si. O no wa. Ka ki to e mau to hi ko mau to. Ka to e to ta ku alo rea. Ya ko mari ko ta mau o longa to si. Ya ha pete mama wa mo to wa. Na tala mai. Fa fi ka ko no fa fo na pe. Na ku lot pe mata ki ka pa mo o de si su. Te ne riu ka va. Ali af to ta mai fino ta ala me. El fin sero. Aga to ali riu no mari ko. Na tala ni te fine. Guarda a Paula de Efeso press on. Se va a longer tu ko ma fainga ta. Whenever the face scary, I will have to scary. For I look for men to stand right in the middle of the gap, but I have found no one. To go ahead and kaya hon. To go ahead and matori or fa fa kau out. But not every pastor now to he kep. Ke konga fainga ta ke tala tore mo de gospel ki ave kakai. What's the use of a man to gain his power and dialogue and forfeit his soul? Bake vai valu vesto no. How do I get ta mam imam ke ma ma ka toa ke te ngawe le ka mo no la ba. If you are here right now, you can ask yourself. How to ta fa tu ko ke hala ke business. But priority ho mo ko me ma ngai. Ka pai mo ha business ya sisu, you make a wrong move. Ka pai mo sisu business you make a right move. O tonu ke pe, ke fai ko business you sai pe. Ko ta pa pa ma ko ta fa ka ko hala no tu he business kai. Sai pe. Ai pe ke pe no business you ta aku ko sisu pa ho te ngai ka, ko fari ngawe ko fari kai. O fa la ka fe ke o tua. Tonu ma pe ke la ba ina direction ta fo no. Prioritize me o mo ui. Ko o tua this God first. So ta tolu fika tolu. Ada second, you the last. Tau whea na toke hike tama whika tolu whika ulaki. Whapalapare me tau mo ui. Ko kalano keni he mauia ilo sisu ko ta wha mo ui. Knowing God always gives meaning to life. We are made to have meaning. O si ngai ka te ho tua ke tau iru o ku uhinga me o toi mo ui. Ko ta palapare malai ta ilo tu an whamore more pe he tau whuronge lotu whatonga. Ko kai ki tau mahino e toi tau. Mole ka kai tai mahino. Haka e tai mahino whanau e tai tui. Ka pake te rawa mahino e me e whai ako, ka uka ke loa rea ngā tae pia mua, ki whai ako i lokia. Ka ua he tae la he tae mau ki ako i tō. Ilo e mani, mau ako e whitu na tau. Ko mau, tau whare ta ako i fu akau me koe o hai. Mau o bitu. Ko hiko tae whanau ki whai ako. O whanau i he tae whanau e tae mahino. Whanau i he tae mahino e tae tui. So e palapare mo hoko he. Ka pahoki ka bitu e ria ulaki, ko loma maha mafulu vestafi tui. O ku tupe tui me whanongo. E ku whai whanongo ka pau ia whulofora whai so malanga. Ka paka ke malanga, ia ka whete ke whanongo ka kai. Ayo, malanga ke tau siu e lao peke palapare ma te lao peke whakoloa. O whemahe o tua ke whakapapau, ai maori koni kai ka. Whemahe ka malanga, le lei a puto whalamari he siasi. O ka whai whalamari he siasi. Na ilo pe sisu e tokolahi ta crouch, e tokoni mawhi. Ka na kai kene whemahe kene ni maki. He was more selective in ompe toko tahaua. Kau tamai te na maranga e gospel. Ko se poto ai tua. Ai po tau palpare me whalotu. Aji i whailotu au sione mo mere malanga ki na tō mai ke siasi. Ka mea pusia ke whailotu mo malanga ke siasi. E ma tūret. Kare ngā whawhai whikau e mau siasi i heni mo. Ngai whao tike i wanga whahamea me. O parangi e mtui ki whongai o tua e whongai sisi. E uhiga bega me. Ka pau te uomi a manu ki hao malanga. Ka tike ne ilo sisu. Palo pare malaha. Kia man, kia au, kia kakai, te mapahe o tua. Ke sila kau malaka o tua na te uina beheni. Come, follow me, and I will make you this man. Koe malaka e konga eri ana tonu. Following, feeding, and then fishing. Marema koe whakatoka au. We do the fishing and give up on feeding and following. So e palo marema sia sia. O koe palo, kong tāna o kani whanau i tai mahino. Kau mahui ngā pito ke malanga i lere tau tabu e siasi, ke talawa tui, ka tau mai mahino, ka whaingo fua ke tau tui mo oni, ke sisu Christ. Knowing God's always give meaning to your life and my life. We are made for meaning. O sikai na tau tua ke tau ngā mahino e whakalotu. Without God, life is no purpose. Na hiwa ke kau hiwan nei. And without God's life is no meaning. Without
God's purpose, life has no significance. And without God, there's no hope, there's no destiny. Ka more o tua me ho mo ui pia moau, hala ki ha mana ki tahu tau ka hau tau whanu. Koe tangata whaoloma tahe te whanonga, ko mana pehe taimi na te i o tare sisu, koe whare amon ka inga ka pāti whao testimony. Na aku whehi aku te alvelo. I didn't like going to church. Ko soia vena na wana te olo. Ko ai ka, maro koe whaas tau vena ui lava asa te mata whanestes. The rest of the year, tā kau whai wafua te ka sisu. Te ka sisu o li niwe ha tawala ko tapahi waua. And that's the day, I'll never forget. Tala noa mea koe. Na whanau au hi taimi au maui, I don't have any clue about it. Kai ki hau amanaki hau tau wadu ka. There's no hope for my future. But this one day I found Jesus. He gave me hope, give me life, give me a destiny. And then the reason why I said, knowing God always keep the meaning of life straight. Secondly, knowing God always simplify your life. What does it mean like this? It defines what you do and what you don't have to do. You make the right move, make the right choice, or stop doing the wrong move. Knowing God always simplifies your life. It right now. Work. You do the right thing or you do the wrong thing. Going the wrong way and you do the right way. Love God is the first and the foremost priority of your life. For the first time, you might go with him for time in the first time here. You alone. Right? Let's give him a lot of this. That's good. How this is your grace. It is not a church. This is a ministry that brings us together from different variety of denomination around here in New Zealand. This is not a church. Fellowship in the knowing Jesus will always come into your life. Secondly, knowing Jesus will always simplify your life. The right decision you can make. Let me ask you today, if you are going to die right now, tonight or tomorrow, where do you spend your life? I encourage you to make the right choice right now. What are you going to do about it? No. What are you going to do about it? Hallelujah. E te kanai kua tua pātāki tau tuki tau hapu no ao. Au ke lolo tolo tonga ke ne whafo oe pela. Ke ne whaakua tau matake tau sio ke whafo o tua. Ke ne lava ni ukawa mea kotoa e tau kai koe whafo. We serve a mighty God. He can change you inside and change me inside out. Au ke pepa he whiawhiri, te ki whapapau. Ke mawa sisu ko e ko whapapau. Ke tare sisu whai pe tui, na pe kia, ke ne whetongi koe pia koe. Pakwa dia fa ko tanga tanga ngai ko ki pura ka e fai ko riva ki ko ni ko pori au te ki fai la pa ko ya I'll ask you to come right now to this place ala ngai ko si su Christ a de lo lo to you fava pa pa ko to ki tari ko ko be ai ha te mati ai ko ilo te kau te bebe pa ko ya ta alo fe la me pa wa to fi ko la vi ai final destiny me pura ka o fe ba ko si su Christ ki ha me mo fe ta la ki for the first time, about me for any of your feeling. If you feel my races, that be for me. Out to roll her out, you don't give out if I have a power. You carry on. I need you right now. I'm going to go for it a lot. How can you fight to do it? How talaga si Sul, they could ahon, Fawa Tulolo Bloto, you Tari go ahon. I want you right now.
Maybe you are the first one here. Maybe this is your first move. You are taking it out, fight to do the homework. But I remember whether you are alone in the church, that is so good about the of the tribune. And the one where you go to how I will challenge you to come right now. What is our good? But the Lord, what is it? How we walk in Jesus. You want to meet with Jesus? Right here at home. Why do you help you? And I want to go to I need you. Father, we thank you. I want to hold you for it. I want to go to him. You attack how the sister. Sister, where my father is. They find a marriage, find a marriage. They love the sister. I'm not going to see so many times. How they have to see so much. Thank you for all you do. We like to see so much. If you have to come here, you can run with my body. Power from my body. What I get the Lord guide you. We don't know what's going to happen. If I can put it in fire, and make it to Fakafeohi moe Fakafelotolahi'aki. Talanga ahoi te tulolo ki Italia ko whamu. Aki mui mahi ki lotu ko ni he tui. Eiki sisu. O whawhetaiake awhio. Yo peki a mamahi kolosi. Koe uhi me koa. Koe ahon. Ko tulolo atu watu. I whawhetaiake ki loto. He tui. Ke hoko koko eiki mo whamu ui. Whamore e mua hala toa pe. Mawai me awhai mo I tagata. Me mi pahe puri aga e tua. E hoko e me whanau e tua. Pe ahon. Ko sila I koe koko whamu ui. Ko tuku pae sisu. Ngahi au.
ki hoa mo tuha. Na mo fina ala. Ya sisu Christ mo fabo. Amen. Amen. Vamos más que. Tare sisu ke maga be automatic to maga be ki hoko fa na wa to ke ba da fa bo tara ta o fa bo mo na ha to ono tolu o ke ba to fi o to da na ya final test ni no pre ya to ya te ba fa feta ki foki ki ap alla laulazione o soluzione be gospel io che lo fole che to ni la ho to ho bo i lotu li lo fa lotu tala no sisu ma o pe Tuang e kau gafia fala mari han ko ini kakai batu tu ki tokoni ono fa asi tukang e lava tala no fo ke fa va ha ta le rio mo asi so mo ke kau ga api mata ina wi lasis let's give it to the Lord alo so ma fa fa tai la ya na haon o sio mata ha na ke fai o haon ke lava ke fai ko kai ha te pas ni mai pure ala fiona ko tata mo video ha tu lolo fa to mala yo haon e tari o koe ko famo. A honi mo famo ne but singai fai to tolu ko ni. O power sisu ko na famo. Knowing God always give meaning to life. Knowing Jesus always simplify our life. E tamai ka honi mo sila ai famo oni mo ui ko na lo. Ta pe kino me na mo ui ke hoko ko hala na me price me cost. Ya sisu ko mo famo ui. Amen. Thank you. E te seat. Pag mari ni ko kore ka iwa ke tau fa tau ki hi. Whatever song we sing, we'll sing one more song, two more songs, please. Everybody come here. Tawag e whakawhetai ki e ki tau paspas, pia mo, o watake ke tau loa. O te ke tau loa he tau whenga pāka whakatoka, ke tau loa ka sisu. Please, do so. You can dance to the Lord. A tā mua ka ni mo tau loa ke tau ngau ki. Fia he e ki tau mālo hinga. O whakawhetai ki e ki, ne tōna ki rei pe mang tau tōru, pau e tatake a tua ki tau kama. We'll ask our worship team to lead us one more song before we finish this. Hello.
Kore ka lotu ki hawhātau lotu. Pas. E tau lotu. Mone same ko mau same aki. I kai ha toi huafa. Ko ho huafa pe sisu. Ko huafa lahi. Ko huafa ikuna. Ko huafa fai fa moui. Eki ko mau fa fetai e hoa koen. Mau tui ho ao. E mau tau hiki hea tuang moui. Kua ke hauko mai ko Emanuela. Kua ke awhia ho mau lotolotonga. Whai ho mau whawhanga. Me hau wholofola. Whakakoloa me mai tāpuaki. Ai mahu inga. Ke mau iloi ai awhiona. He koe lahi anga e mau ilo koe. Koe mau ofi atuia ki he awhiona. Pea unu e mau maui. Pea ke unu mai o whatatau moho palomesi. Ke ngauhia e mau maui. Hange e koe iaku mau whanongo ki ai. Ke mau tau. Pea mai puli anga oi awhiona. Eki mau whawhetai haua koe. Mau kau whataha. Mau kau angero na tala kita. Koe pui la marita. O tatau ia mamama ni gea. Singai whae. Wana pole na maui. Ke whae e tukupa. Ke whae e fuakawa. Ke tau hi a whiona. Ko koe me hama otua. Mawhetai. Tāpe kina mai otua. Ai koloa ko mau whanongoa. Whatahama singai whae ko whae e tukupa. Whatahama kakaini ko mau tui ho ao. Si kau hiwa e otua. Me lahi taha o ke si taha. Loto whare koe. Nake ui ki mau tolu e otua. Nake toha ki mau tolu. I kai hato e uhinga. Ka koe mau whikai mo whinu. Ke mau ni oni oi awhiona. Whawhetai e whawhanga. Whawhetai e whakakoloa. Whawhetai e whakalotolahi. Ku mau inasia he ahon. Eki tuke mau kumuni e koloni. O ana ngata me he mau whanongo. Na koe mea mahu inga taha. Ke mau hoko koe kakai. Whai ki o whulufulu. Ukulea ki a semisi. Wahe rua ki a siwa ua. Eki. Ke pehe e o tua e mau mo ui. Kāre e tāpua ki. Ka koe whola mo ui ai awhiona. Pea aua nā ngata i ka mau mo ui aki. Pea mau whai ki ai. Whawhetai atu e mea kotoa me e o tua. Mau lotu atu lau marie. Ke awhia mai ke he toko naki mo teu o whai. Ke teu o e aukai. Pana tolu. E aukai tānira. Hangi me mau whanongo ki ai. Ko taimi ke au e mo ui. Ke whakamokuru. Pea whakakaanga ni e tangatani. Haere mai hola mari e mari oni. E ke pūre mo ke whaiteri. E mau mo ui. E mau inga koe o tua. E mau e mo ui. Pea ke hātu. Pea ke au atu hange kohi aku mau. Mamata mo mau tala he aha. Ke moa a whiona. Pea hoko ake kaunga api. Pea toki hoko ki mau tolu e o tua. E tau mo ape koe e taha. He piua ki kakai. Ke langa e pule anga o e a whiona. Tau me ke nai o tua. E whai whakau. Mo tataki. Oi ui koe ni e whakalotolahi. Whai whakau stoilet whinau. Kai umahano ho ape mo family. Ki api e o tua. Ka mai kai nga katoa pehna to whare whakalotolahi. Tapa katoa e o pe.
pe kina mai o tua. Mo singau. Fakataha yo ko to pe ko fata mai kina tol ke lo to fare Fakafelotolahi. E ki ko ni malo fa fiona. O ku ke a o atu. Ta pe kina mai o tua. Fakakoloma ta po ki e honi o tua. Kolo ko ma fanongo ki ai e o tua. Ngau e koto e honi mo malari he hiki o wa fa he kauhiwa. Ta po kina mai o tua. A si kauhiwa ko ni mono falang langi i a huafa maun oni o e afion. Ta po kina fataha mo tamai o iki mo e faitao e honi. Kua ke ui e tamai o iki soan kauhi koe ngau e koe. Moni be o fola. Kalau se mahe tolu me siwa tolu. Longa me te mau fai ngau e whingau ki ai ko ngau ki hei koe kai mai kakai. Paka kolo ai fai tā, ulahi be ngai fai tā. Ka make he be fai tā ai awhira. Tā pekina me toko taha ka toa pe mau kau fataha e ahon. Ke mau whamon. O mau whia. O mau whawheta i koe mau tauhi ke o tua. O ku mo ui. Pea ku ke awhio, pa ku ke whare a tek mau tolu. Pa ku tau mua ke mau mau ai mo ui. Pa ke mau mau o lahi au. Lang pia mo ngeia o opeia. Lotu e mau whai kore toa ngahi me an. Wawhai kuna pe taho alo. Sisu ngai skoko beha mau wha mo ui. Amen. Ala mo ki mea ki lalo ko mori ta. Sorry. Koe ko ba se ta wa ge ko we ta me to poni he. Ma wa he pe me he. Me to poni ko do mo ta wa ge ve au kai ko te fa ta au kai he. We ki tua ko saba to na ki ulaki te tau te he ne. Ki fa no no te taimi. Ka te tau he ko te pe ata pe api. Ke na ulo tole re te a palangu ne. Ke tau te afe mai te ki he. Papa i ga i he ko te a fu a pe ata pe a pa ke tau i fita kai ai. Au lai pe fetu tona ki tua. Ka ko tona ku lagi ke tau te foki mai ki kamata ai round number 3. Au kai tani la he tona ki ulaki ai o se ka ko ki tu ai. Ko re at ke Fakatahataha tai. Ta e ka viga ko ka o tala noani ki lava invites haka kai ke na mai ke na wa usia ne fai o to ha mo i mo. Ka viga e tau ga we. Ko no wa to ni la ko ke te ilo. Mai mea make lava ko ke ni fai ne ka ti lava sio ke ho ane afi. Toko ni lahe au kai mo lotu o tau tu whanaa ki ai. Ko e hiri ko e niti tau, te whai lotu ke tāpia tau me toko ni. O mi ai, kai ke umau ko kāre moa, something like this. Ka taka pēka pau kaha, o te ke fufua mai ki he professional koe ngai whare kai koe nusia ni tau. Tau tari pē ai me aho. Ulaki tau pasipasi tau pau kuki, au ke pina koe pe he tafu ka professional ko to fe tau lang pia de po te pile ko ki alo he pute na ma ki no ata fa malo sorry fa malo la ti silava mai fa ga win it's mean a lot of motor mo ga ki na be ga iki ka mai ka hiva fa malo la ka hiva was a quite blessing fa lo mo leo fa la grangi fo la fa no ka hiva to pe for no so great to hear you guys. Thank you homo. Tu pa mo tai ni ke famore ke tau kau fata i ministry ko no falangangi o tua te mo tau kai. Hopefully te mo te foki mai pe ya wiki o aki ona ki papa mo ata e fetu tau pe kai i he tona ki aki. No tu tau tini pe ni ba. Ai tau nga o ko le pe mo Fakatahataha mo tai ni. I mo toko ni mai pe ke hi wa. Pai ni mo toko ni mai ke tau hiwa maha tau tā mea ma whitu. Papalo lahi mo toko ni lahi. It's mean a lot to mua whai. O kai tau whai tā. E tau mea kai e wihe. Me la wai tau mea kai. You take the smallest one and leave the big one. You got it? Mau kai koe mau ono mau koe I whisiu pe. Alwe tau ki sisi taha. Ke mo ata mai koe tau whau. Hei nis. O lahi pe mea kai o te ke malawa si. Tau lahi mea kai koe ota koe moa. Kare moa. Matakari ke koe kare wi he. Aro pe o whia maari kai ki whia. Pake tau pe ospera tu hamo I ki lotu hen. Ata apen.
Lo toka tau kai te tau ate toko fa pe ko kole pe ka limit ko i tai ni fe ma ko te tau folo. Ko toko fa pe o nos poia ko tau kai tau lot tau pa ba hare me. Ko pe na api de fai. Ko rea ko va ko te fai. Ko te hago ko me aki mali ko hau me matuku ko matu ako sio de me. Ko tulis. Ko te fo matala. Ko fa matala ke me na fai ho to ha mo fa foi tu i roto e au kai. Hai mea ala maki ho tua ko that's what you need to say. O se ko mi te pe ua. Pro mui. O te to le lo O lo ko le ko holo ko ta wini asuka. Is ko testimony ko no limit ko e mala testimony I te to. Ko ro fare ta ha ko o bi pe ka mate ka tu wa te to ga. Please. Ko te algo ka ho se ni mo ho. Ko algo fo se ni mo ka 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 se. Pe ta fa. To me pe ka mate. Hare ne fai ki homo e weekend mo o to ale au kai vai vai no pe to fa pe mai au ni ko toenga the next round mo ha oi tau le ho fai mari ko ni ti fa tau lotu o se ko lava tu ata to ta to te pire ki ha mo ki pa le te po la ko ya ko tau ma ko na tu tau ai ta fo ko na let's spread it out e tamai ma fa fe tai la ya ti ga u la mari o ba lo to ta pila mai no to pe ka mai o fan ka mai to ko mo wa ki ai o mau malo he ki whakalangi ai ko he mau mea oto. Si so Christ ko mau whama ui. Amen. Amen. Hello. Table is free for you. Ready for you guys? Please. Malo bit. Viva. Vamos mau me to hoje. Thank you.
Malo e ailo. Kai pe ke fiu, me kai ki lai pe de moi e. Pa te mo fa. E ka bata te fa ka wini ka mo e fa to fa. Ko le ka mo to ko le o ye le to tolu. O fai programa ta ma ki te sai ship ni e po flight ko to pe he wa ko. You feel free to come ki hen e to ni ko ai. O ka ta pe sa re mo ha ai. O fai he fa ka to ta fu e to di fo to ko na ka mo to ai ko ko ia. Every night, a Friday night, ito ko 9 o'clock p.m. Ulang ang may gimana. Fai mali rin kung pas-pas ka tayo yaman, kaya gini no, mahaya at ako ka tayo. Thank you, man. Malo mas. Pafita geki. Ya, mende sa ko na mas sa stoma fo. Na tu sa stoma ta tayo no. Ya, ko fa ka holo ilo pe. Pate mo fa ka mai te fu vai va helo lo ha. Ulahi mete wa vai ai ka te fingi ta mo fu ka tu ni. Ka mena o fa va o kai. Ko foi moha. Ka ka pa elo lo. Mo ka ta o tari ba ka to fo ki ha mo. To ka wa to tolu ko he me ho ko mo to ko atu ai. E wa to mana ka te he na he por fata ho ya. Ka he ko fa ki fa nga mari ko mau. Ka te fe o tani mo ko le fa mo ko le fa tonga ko le fa palan. Ka fe to ko se akho pe fe na ko he wa na ta ki ta. O ki ngoa ko man fika me hapai, mi hano hapai, ui mo fermea. Ma ko tale si su te wa fitu I tonga hala tau fa hau. Iha aro mo ngai ka matangata ke mau sio mit nai piloni, ka ma fano atu ki he posa pate eni. O fai mai malanga ka isa si tonga Christian Fellowship I he hala tau fa hau. Ko fai ka ko dem na fa kono fe fineni wa hoi o ka hiwa. Now I will go back to so I'll never forget that night, I'll never forget that face in the church too. Kajanale moe. But for the time kiki, now I will just come to a time now, or Taris so. Also, Tawi family, I or to Holomoya to Manfit. Or to a folk yard to give me and Diana Yai. Pea Kaina, Fano no, when not too long I could mow down the table of Fitu. Na kuitoa, na piloto, toa, iloto. Toi hases na pende ko si tonga e buhuta kai holo ai. Le tani ko fa holo mui ai, foki le wa ko sa stonga to ataina. Ko hi he fai mo fu pete ko na ki ta buhulo hula ai tani pe. Foki o sa stonga. Ko au pe mai ko te mate ko fo mai pende ko si. I utu e la mari e malo, ko ne malo fe una pesta to ho pa toa. Pe toki fe takai te he holo ai. Na buana ko ga mo ui o sa to ha ma o ai alo a ki niwa. Foto malanga hiwa to ui niwa to tapu, ya to ki ha mi ai. Fa hiwa no foto fa se ka o i wa o. Ya ha wa ki no silan, fa se ka ko ko he. O mo ka ke tu ko fe na mo i kon do ta no ya. O se na lo pende ko si ni e ku ho lai. Ya alo ki aru te mau. Lo fa ta mo lo te ta ni la vaca. O se ya ho mo ki to ho atu. O whanonga pe he kainga. To kia mai ke hua fe taha no, turi o se hau whine motua. Turi au pito koe kato ki whakauri ori. Ta mai hau hua he aho koe ia, kai ke ngāri ia. Ta mai, o si e o whaia koe, kai peke o te whalalau ka koe, kai peke o te oria o ia koe, kai peke o te whema o koe. Tau pe hea. Ko ho hina ki ha pe ma fin motua ko aru tua pe tala eo sa kaina saka ka palo to ke algo ke apu te fa wa betano ko me pa na eo mo ki ate au ko mana tui a tahi ma waru fito e gutare si o si ko ne fa matala ta ko tala o ko fa mo ki ai ko tala que eu tenho lá meio o filho do pessoal. Minha beta do talato. Fala feta aqui na butare se surre valo fito. Capão na que essa estonga, o tamate ko fa api. O ure ko ni mo. O ko yo mago ya.
Ka pana ka te tala sisu, ko tamata e hoa. Tatarangia, whakawhetaki, nā ku tala sisu, wai māma whakatea. Ka oeni, tohi he kau ko mafu he pō. Ka tohi ho manatu. Koe ahon, koe ku whokia ke heki. Mā maranga ko washo mai. I'll never believe it. That a tau me ka tuja pe kai. Tohi ho manatu. Ngai mea o pena tala ko ka ko ki mua te tamari o mata tamari. Se ka ku nga awa e ki te sista te. Ka ko whokia ni heki, ya hei kai ke o toi whakalo. Kainga, na kei ke tuja ai. Ngai tala me tahiwa, me wafu taha ro o a mai ke haonu, o ke tupe heki. Ka kulahi hene ki tala noa ki ai, lahi au pito. Ka kuaipe ki mea ko whia to'o mai o hike kawenga kon vai au kai. Mo manatu, ke taim koe nā ku hopo i to'o mawahe, wai mea ua lahi nā whainga tā ia. O rangi kono tūri au heo koa, ua koe ku whainga ke toi ma ula ofa koe nā ku ma ui marofito. Ka mone la e whawhola ia o impossible ki tā. Ke le hao ilo eiki na toi whakaholo mui. Nā ku whonga wai. Nā ku whiu he whainga tau lahi. Ke u hao ke ki, ao ke murea he asembili koro, o tō o kaila whanonga kai, eiki, ka pāu ke toi whakaholo mui, toa ku maui, e tangata whainga tere mui koa. Kai tāu pe koe ofa eiki. Me a whainga taa mua. Pana ku kakahake e he, fo i mea e ua whainga taa lahi, whauia konte mou. Ke whainga, ke ua, ke ura ofa, whainga ki whakareleki ko uloto mo kata mai, na u whakasisere he mea uho. Pea toki lua mei ai. Tana o whamiri o Hawaii. Ala ke o mai whiwhini Hawaii ai ke mamani. Ok, whakafo ofa. Ala pāma ko maamo ngai. Kai ko tai, hola ki Amerika. Pea ki Amerika, hana whamiri o mai whiwhini, ko hola mei ai. Ha oro nofu e motu saute. Ha o mei ai. Ala ki tonga, ko oro nofu he ki motu ko polo, i tua sopu. Na oro nofu e mahina tolu. Hala hame e tako alu moi. Ko anoi o whainga ki hame a koe ke u mao hatari ke mea ko whainga ki ai, ko haa ki ai. Ko whaimau ke au he ki ha whai, something from God. Pana ora no whaki motu he mahi mahina tō, o rotu mau kai. O mehe eki ka tau seme tahani mā, ka matai ke au mehe eki e tari wha māma ka te hau. O ngoi ko whia ko whokinga ki tonga, ke kamata hau whau au kai ahau wataha. Kainga, te ki lawe ke au kai. Koe fuafu au kai lahi na whai, ai whai waftaha ni maa i heni. Na wala me whikau koloro mana ia, ki nofu soa, aho e nima. Rotonga ni ne puke o si whata me mitol moa, taila sisi toi peke mate. Koe si no, hanga i hai. Kente ilo, kātoa, whamiri no si ale, hono aho mate o. Tako mea peka na mana whalotonga, ta marewa ki nofu soa puka api ai nofu fuloto wao, aho e nima. Au kai tai, fuafua taimia ki whai au kai. Mo ui e tātāku ia, whawheta keki. Pea kamata mea e ku ilo koe, ai le rei au kai. Po alko ke ki motu ko poroa, whai e au kai. Osi mea ko hau ki koro, au he api koe o maea koe ria hona wana api ai no whahau riaki. Alo kora no whai aho watahai. Whai au kai aho wataha taniela. Frupe, koe resi pe o koe te hamea kehea. Ko ngoku ai mo kore ke omi hasiasi ke umalu ki ai. O si pe kau kai, orange kau hamoa koe ni mafutaulaki, e waftahi. Te omi kai ngahi rea, kau tui, ke oro ngai mo ki au tō. Ko aure ki hamoa. Ko aure ki hamoa toki ta utu ai. Toki hanga e ki o a kopi le rei moku i ai. Ka te kilawe pike au kai, ai mea ku hanga whakatoka ngai ai. Mo ilo, nā ko si lawa wha more i hoku mai, lawa wha more i si ana koe na nofo, ka taimi koe nā ku lotu ai koe ke tāpua ki, ka ki ula mātāpa ki e motu a koe. Tala mai he wholawhala, ofa ki hofiri, ta ke tāpua ki. Lotu pau hoku mai, tau tāpua ki,
Ako hau ke mo kwa ko whakalongolongo. The hatred, anger in my heart still there. I forgive him. Ka koe te whito hoku roto, ke toka I tawhihia mo I tala whakaui. Kana hanga e he aukai, o kamata kene whamanga. Mea ngana hanga whakatoa nai, koe tengo na ulere aukai, pa o ngore wa hoku sino ku wiki, o ku vai. Pakane vai ko ia, manatu yo ko lotu, mo la folofola. La mare wa ke whakatoka ngai, ko la ma ke ino ai ke my flesh and my spirit. Kamatane wa ke o moi, my flesh is weak because of my fasting. But my spiritual life, kamata ke kuro. Oila me ko na haki ai. Kamata ke whakatoka ngai, the hatred or anger start to lose slowly. Yeah, also with the taha, something happened to me. Oh, something boom, hok mata, mam, ko si oreva, me a hau, di viu I hakulota, ko ofa hok mai, ko ofa kesiala. Kainga, ko e fua tai mira, ko lot wai, kau aki hono hingoa. Kainga me whai mo fuai. Me a whaingata, ke te puaki ha himoa, ha tahana ne lawa ki kita. Ka koe tōtaha ma mahene. Me ha ono whai te au, kai te au, tranoa. Ko hana puaki hono hinoa he aha koe ia. Pea moira mena whakatonga ai, ko mo ai tau a taina. How I joy, how I feel fear, I cry. So whatever, how get the Fakatahataha, I love my wife. How get to I don't want to play here again. Come on, I get to seal like a vision to my life. Having a hoko, it's me. Tapi tau e mamai, mo ku tuaki ia mo ne whae. Ia, rea mai ne whae ka tanga I mea lai. Kohu au ia pulau siasi e ka mama fō. Takoi ko ne rea mai ke mea mo oni. Ke tatau e muto e motua pende kosi, mo e mea ku whae. Au a maasi le, tala si suba e mea ke he. Mo papatasi lau mare mana ni, ka te takai le fu mea vai mea ke. Te koe mo ia na ia iau. Pore pia ke ki tare sisu, no ke koe tangata pente kosi au, ton taha pe au, moni taha pe au, kai toi loi mea ka toa pe au kosi o kia. Whai tutuni, moni pe au. How wrong I am. Ka tu kama hai kia whakatala I mo ui haa moa. Ke toke tautu mi hai, analaiso. E ku mo'oi. Ka toki sio, it's all me. Pea tangi I he ia kore whamore moare. Ke tuma e mea kotoa pe, ke ufua koe hala. Pea kamata mea ka ina, e ku ofu hapuna. Newa hala koe niu ke sio me kau, ke I whakariria pea. Maka toi ke sio ke futau e uao mo mi mito mo furu koe na mawhorongai. Feel very nice in my talk, but she doesn't know where I am now in the Lord. Go quiet there for a while. I give you time. Oilo, fair tamai, go with me, Hamo. Fema ke mai ko mano. E fema le Hamo ke oma, e fema ko Hamo. Hamonia, lute. Ko e fair mo sai. My flesh, I want it. Don't tell me more now. I'm a man. My flesh, I want it. I go to what level? How to get to know? How to respect the pastor.
Fo'o whewheka au pita. Kai o loto ki ai. He ko kei o moki, ko lau maria, something to complete. Wai mea, o hinga ai kia, ko haore wa sio ki tainini, ko ai, ko kam furu ai, ko o sama whapapau, because something God wants me to put me there. Ta te ulau mea kotoa pe, ke u fō ai. He ko o sio ke whutapuaki o me eki. Teke, ko whanau no ia. Fasting, moilo. Kata pika wai whikau. Tāhaen, foi tōpiki, mate kau wai whikau he iwi ai. Nera au kai. E marama wai whikau e tōpiki ke heke. Ele napi au kai, ka aloi mi ai. Koe hano ina, hei kai au kai ia. Ke hao talano aloi. O wifo e te tāno au kai, he te au kai. Ka o hao talano mai fu mea ian he tohi information ni. Tu ia. Ai mai mea au. Foi ta, too much preaching, too much information. We need revelation. But the revelation comes when you get close to God. Ona ke whakakau te ewat revelation la koe. Moe lo ko mana tu no pe tani no pe Pentecost ai. Ko whaase ko Pentecost ni lot. Give me the power! Give me the power! I want the power! I want to call healing! I want to prophesy! Ko to kao ilo ki nui. The power of God o wangi ki kakai o kuna wo whai ngā. When you move out from the church to the work outside, God will give you the power. Kako te whai kato tari ngā te ngā sendi he kaila ki au me power. Apo i tau kuni ui whare ke umaro. Ke ratu ke ha. Ke heke takai o loai whare. Kako e au kai, kainga. Nā tohe mana so, kaya so e reki. Tangi, so, ko fia hau whalokahi au kai. Nuku ke ilo, koe whoi kawe inga ana, mate ka whai whakau tō lahi bisi ai. Tako ke lota ka whai whai ni ki tā nohe au kai. Koe ke kora monia. O se tāmai kāsi whakau e Siliana, na i apa Esteria, ngā oi Esteria tāmai. Koe te anga au kai a mai. Koe moni. Tō pai, o whai te riha koe koe au iai. Ki whai pai au kai. Koe e kum kaki nau lama. Ako koe ka pēr whai mo fua. Ka ngoina. Teinga ki ai. Ai, he te mate ai. So hau o ke sino, au kai tā hau ke sino pēr. Tau e whakawai whit mātua hā moa. Ko tawa mai ui hā ia. Kai e, tainga. Koe konga ia po whia tā noa tai. Tā ko whaamare ke hake ki whi konga. No e tā. I he au kai. Hangai, koe konga tahana o ko whia whamanata. O moilo whi mau ke tau trust e au tua. Hangai ki wako i au i hā moa, ke uilo mea koe trust. Tai nau lo Pentecost e nau kiwa, I trust you. God, I trust you. God is my big God. Hamoi hamea. Kana kai ki mahino au, what the trust mean. Ko tu alu ki hā moa, o no whai, paka hangai koe au kai. O muhanga he au kai, o Fakatahataha kita ke te lava trust a otua. Moila tango o haku koe ke hei tahato e mea kai ke kai. O si ai pe tui o tua te kola. Koe hau kai mo tua o siot pe ai si alefa, siot ke he uhala, koe kamata no aka te ipile mo. Koe kamata no tua ki e whine mo tua ana, lu hafu hali siringi tonga. Hafu a haa mo haa. O whe trust o ke whaahiwa aki. Fe o tua lahi ia. Ka ko whewhana uno. Koe trust God. Koe taimi ko ke hau o ku hala. When you get nothing. Taimi te ke iloa e trust God. E taimi o nau tau to e sawa. Sare ronga e sawa i. Ko sawa i koe mutu lahi ia. Ko soireti o pia pia. Sa ia tu maari e ia pa lahi mea kai.
Ko ma tolu ko sa wai fa o kula he makai. Fo yo he kai talo. He ko ke lava to ai ufi ko kumala ko manioke. O me ko si lava ia. Ko kamu ko kapi no pe. Ko ke kape fo la mo foi vai o ke kape. Ka ha me ka tai ni. Ka ke me ia. O tana moni. Ma tu ko missionaria o ke support sis. Only the pastor. Missionary o ke support. Depende na. Ka ha tai hala me kai no money. Ka hoi ko tu pa na fai ki te fu akumi ki ho fure ana mo ne maani. Pa firma o ke turasi fu bia ko ya. Ha ha tunga o osi hala me kai. O firma o he ki te ke turasi pe. Ki firma o wala ke telefoni o tani mai, pe te wala telefoni o ta ka fiscal. Ko hi ko tu ko ki ai te ni fafanga I wait for him. You have to wait. Pakapama plasma heki ke wait. I how you power wait for tomorrow. Also don't wait for the other day. Wait. Why wait? Wait out for a long time. Go ahead, go time of the faith trust. They trust him that tawa pe takaya hon, takaya bombong, takaya habo mai, they can wait there. That's how I call trust. When you empty, you know what the trust means. You have to wait upon him. Oilo, time you know what you might have. How will you kai? O kai if we have told well or we can go. Kai can, but the Lord teach me there how to trust him. Kawina klaviki because of the fasting. Fasting helps you to overcome the trust. Kako to ki ai kaina fulo lo ai tanwa ko hi fema ha wa ko toke. Kako favetai ki fai mai ko ni ko hi ko e pa ko ki o manaki te to hen ka ko me apeta ha te ki fa no na aro. Mo ilo a ke ka ha mo me ka tonga. Ilo ka ha mo ka kai ofa mo. Mo fai mo fu me ko fo aki. Wala kai tonga ka kai fai na ta mo ni me ko fo aki. So mai. Kai ha ku ke mana tu ia. Ia na se ni ti ia. Ko ni sina ia. Ko ke so o ko to ka mo ilo o hanga na kai to la he fa fa. But o ko fe mo ke mo bilu eta ku aki me ko ia. Ho mo fo ki tangata e o tua. Pakapau ke fok ke fai fikau ke fahanga au. Ona ke fok ke nso. Alo fok ke fai fikau o kune fai hame. Kapau ke foi tau sick and eat. Don't give him any money. Pori au to ki hamo wa mami. Te mo fa mo ke o hamo mo pa mai fu holo. Ai fu holo ka. Inu ka no ai ai mo tai. Ai que lá mais o fare tá polícia miliona faz ficar bastante. For what? Can you have here? I can't go holo fiha na gelana fare lo pe fiha na gelana. No. How we get take how many show you win? Na que foi ko pa que mau holo mari. Pena lo ngai fu holo que o tau ka pe fi ma toai. Fema o que tau. Wake up, Toma. Wake up. The time is so close. Use our time, use our money, use our energy. Kingdom of God. Where vai que lá na que fixe assim? O melhor lá que para comer ela não tô fofo ele não vai. Só vai lá vai. Se não que mo fa amor e hamea o ma vai calar vai. Se não é nem. Foi o menino foi lá Maria tolo. Fe aqui. Que tanto que a flor tá mãe. O kuama langi hauri hata miliona. No! Pero kuama langi hau fare lo tato to. No! Kuama langi ha foi soita. Mia kau fe mau. Wai ke mo kuama no ia me no ia. Ai ke tau ilo meu fai wa langi pa tau fa mo ia. Pa ko ia he masi. O ame tu asila kana tol.
Kau ini kau aku. Oke, lagi. Lahirnya aku tak makan kau oven motor. Tak mungkin. Tahu pas-pas ke habo. Ini dah lepas dua lepas. Tu kena dia tu aku tu asal lakukan. Itu mereka. Kamala tu ada mana ya? Femai ya kalau apa ya? Fakafeohi igual no, apa que igual este Fakafeohi que fue ya manu si lava todo, vai. Sesuatu apa yang tahu, hak, bahaya, jadi hak. Jadi mau tahu sorry. Sekian mau saya katakan, please. Raise up your hand. Ja, pas auf. Coba. God is good and all the time. Amen. Lereia Jehovah. Fakatahataha. Puri mo pehota a moe he o whai o tua. Ko Fakatahataha ki he tataki kune whai. O ta Fakatahataha mai ki he whewe anga koeni. Ko ringoa ko ofa ki mara aroa tākai. Ko rere me mi tonga me whaspo iafi. Ko Fakatahataha ki ko ia koe whenga maari ko ne o maa ko keo wahe rere ki ko i tase kumo. Kei ko e tāno ke ko kua hiri ko e toi more tai mia. Ka ku tō mai pe ai mea rere ai e kina ne awha ne hawhai ke mo ui. Pea ko heiro na aha taha e hoko wahe hoa koe ni ko pore ke ne mo ui. E he whanonga mai he tau ni. Lere me koe e whai koe lockdown ni. Na e ai e mea ai na hai e kio tuku e o loto. Aho koe nei whaose ngā wepe a whai koe lockdown ni. Ko kumawanga mo imu ki whamiri ko ngā wepe. Pana hui koe ki mautau he pure koe ke whai koe no tala me koe te tau koe ke whai lockdown ni. Nai hange ku ai hafu mea lahi o ku hoko ko ke te au. Unga ko kusio ko lockdown ni pe ko sio ke ki whamiri ko maunga mo ipe ngā we. Ko ngā we langa. Ka ko maunga ko whai tai mini. O ko ngā we i puhoi. Ngahi koe bridge fo o koe i puhoi. Pau ko sio koe ke mea rei koe e te nofo koe ke eiki. Pea no toka koe puputu e mo ui i he fo i rea mai koe pure koe e whai lockdown ni. Koe whai loa lockdown ni koe wike wha. Nga he tō he fo kuroto i he te tau koe whai lockdown ni. Pana e tō koe e ku he taimi koe ia, na hange urea mato o taha ke te au, ko tau hia si hoa e kai te masiwa. E kainga, nā kuongo e fo i rea o koe ne rea me koe ka te au. Pana ku tō koe ia pa whalau roto pe ai fo i rea koe ne ongo me koe ka te au. Pa o hange kuongo pe ki ongo i pe kumo i ko roto lahi, uia koe fo i ongo koe ne rea koe ne ongo ka te au. Pea whai e whakau ngā wehe tā noa hon koe ai lockdown te tukolo, kene tō kakau ki ai, o si roto lahi au ia. Hoia koe whai ongo koe ai rea nei ongo maka te au. Pea hoko koe lockdown ni, o whoki mai ki api, au pleruru koe nei kamata ai lockdown ni, na ongo i ke mo ui, hange ko bebe veve ua ai he whai rea koe, pau tau e pehepe, ko keu roto lahi pe, keu tari ai rea koe nei whai maka te au. E whiawhi pe purerungu na kamata e lockdown ni, na kamata e pe e tau ki au e kimo ki whāmbiri. E ka inga, whai mai whono wai whi wike whāwe na whai lockdown. Nā whakamoa ni i ai palomese e ki whai to tonu mau pine palomese. Koronga mai, i whi wike whāwe ia,
ko no fo mo family na tau bi ma to le ki a ke kamata o se fu ke fa ko pa o ke ma fo ke gawe o ki ha pe tau ye e ki fi ma to lo no ta na pero le ka na le ko lo tau ni na fai ku ma lo to ma pe sa pa te mo ki family ko malanga ko te ma pe he wi ki ko to pe ana he so de sa pa te ke fai ku malanga ku ki family pa hanga live ki malanga o ke ko hanga o hinga ko pe ko fi ha ka ko ai uia ta ia halau mari e mo ui he pe ko fai e ka ka fa no ke ta no ke pe ko pole na fai ko live ko ki malanga mo ki family na ala se he ki ai mo ui ki ka sini tonga o va fa ke mo ui e ku sio ke ki kaunanga ko ni post ya ke ngai ves follow he Facebook ka pa talanga ke hoa sion ki ke mea e ki ne fai ke au ga ko e tau ki live o ke tau lo ta to hang he ki ya o ala se ngai la mari ke na pole e na mo ui ke pole anga o tua fai mai fo donga o hang he ki o tuku e foi le soni ia te au o ne ka faro lahi au ke tu o alu he te ia te koe te whamalohi koe ke hoko ke rea aki hale ke watu ka whaka te koe ha e lelo poto ke rea aki ia kuonga peheni ki a taha vai e kaina nei hau e whire soni ko ni he tohi koa isa ia wahi ni manoa na uo e roto lahi mo ui uia ko mea koe ai kiu ne whaike mo ui whai mai whanonga a mai koe ke au raki takai koe au kai nau whie kau he au kai e ranu au raki ka nau sio ki he mawawhange mo ui ki he ngrap ke he ngawe ngai koe ngau ko ngawe ai ko ngawe whai ngata ko ngawe ke mau pe haiwi ke whaia ke ngawe pia pole hoa ke hu he a ranu au raki pia pehe ke ki malolo pe whai mai whanonga koe he lere koe au kai mo kusio he pesi ko ni Fakatahataha ai ngai fe Fakatahataha ko fai mo ngai vai Fakatahataha a mo fai kau a he basi ka a soi la mo ia ko to fa to mala po hamena ke kau he au kai ka fai pe fo no ga ba Fakafeohi moe pe mo hoa he ele ko ran au aki pe ha ko ke he ran iwa na ko tu pa ko mo ui ke o kau he rani ua koe au kai. Pau roto lahi mo ui, pa pehe me pe ku pa mau telefoni mo hoa, pa mau tu whiwhine mi tonga. O whakatanga pe hoa ai ne kau koe he raki koe au kai, pa te tegu ke rani ua, pa tanga he hoa ke tu whiwhine. O talaba e ofa, e kau he rani ua. Pa whakatai me pe tu whiwhine, ma ne talaba pe o sio pe kunga ko ngā ue. Pane talabai o tuwe vine. Sai pe ka poe ai pe taha i homo family ke ne whawhawhongai. Pa ko tari ko na whai o tuwe vine. Te ukau he au kai koni. Ka poe ka mea ke mo ia ke mate au e mo ui. Te mate he eko si sukai si. Talabai he wholofola. O kai ke mo ia tangata i he maape. Ka i he wholofola au tua. Pana roto lahi ke ukau ke au kai koni tanela. Ka ko mo ui ko tanga tau na mau tapaka, mau inu kawa tonga, kai ke winu kawa malo. Kau he rani ua, na tuku e kuif tapaka ma ku winu kawa, kau lere he mea kun koe, he lao koe e au kai. Whai mai whanonga, me ngai wholofola, me ngai Fakatahataha, ngai whai ko he rani ua, nei alasa he ke mo ui, ke whai hatu kupaha. Nei hau ke whaasi osi ko ai rauni ua, nei whapapau e mo ui. Te ose pe me he mama tapaka, pe me he pa mo inu kawa. Nei o hokare koa, pa mo ki kai ngalotu, i he mea kona whai. Ngai na ke raha na wamanaki te lawa i mea koni. Ka kuia ko whapapau mo i ke hoko koe whamona si Jesu Christ. Ke pole hala maria ke puranga atua.
na ko hao fa vai vai mo ke ki la ko tu pa ke ki ke ne be fe me ga ga ki pe fa mai fo no ga pa mo ke mo wi o ga mo wi ba ke he ko la ko ke ta pa ki ko te ka ko ke au kai o ke te iro ki tai ho to abui ai me ko e hoko he ko e pala le le o tua o ni haga te te mai pa fo no ba ai po mo ga fe fa ma lo ke a fa fi ka he mas he ai fa lo kla me fai ka pe ko solet mo ke mo to mo ta pe o ko mo ga fa lo to hi ko ta pa mo fa lo ta hi ka te au pa ko la ko ta pa ko la ko vai vai a ta pa ki ko te ta ka ko ke au kai po o ala be fa te fa no ko te fa ko ro to ko ke ko te fa ka ta dio ke au ki he mea o no ta ke fa mo au ki ai ke ho ko te pe ka ko he au kai nga ko o slo to la ki mo ia ku ia he mea fa he ki he ro di wa ke mo oi pa ko fa la he ke te au he fo no ga ko ni ke ko ta pe mo ki fa me ke ko si su Christ wai o fala ke ngai fofonga ko to ape he hoa ko ni fa ta ole ke ki ke ne fa ta pe ki na ki ta to wai o fala ke ko he bas mo nga fe fala ka ha fa ka pe ka fa ka lote o fa fe ta lai ke ki nga ta po ki mo nga fa na si mai ke mo wi la o ta po ki la he ke mo wi fo no ko fa ko ya pe ki ta roto e fa fo ni ba lo api o pas ke ki o ma lo e la o fa o ki be la mari e ta fro au kai there's something special hai ki o fa te mo wi you never see I expect before I hoko o malawa e tua heve au kai ke ne hanga ta ki ngai na te nofo o le ta fa ta ane fo lo te fra go ni malama we say a God of immortality ta ta yo tua o ni lawa i kuna e be ta malawa e tai ke ki o fa ma lo te mai ba ku fai al ki one more na to ta pe pa ta fa sia ki ko le ta tai so thank you ko le pe ke o Whamalmaru i he talawhata ko o stana whakia mi mo an ka ta mo i whinumotu atuka mo tai loa koe ke o wahe atu ai lelea e o tua ko whai maako. Ko ku hingoa ko lupista aho lelei kono o ku whaafo ai ngau e ki ko whai maako. O ko tupe ke o whamoon kia te motolo e kaunga Kalisitiane ka whamoon o e ki i e hoa koe ni. Koe ki kaunanga koe ni na e ki mua pe ektari a kwasi sukalaisi. Ka whawheta i pe koutou tupe ke whaiafo o i mo ui. Pea koe wahewahe te uwhai, koe wahewahe pe ni hea o sia. Koe taupe e kutupu hake, koe mo ui peni nāku iai. He nā tupu hake e haki i whāmili, nā e tōai ai ki i lotu koe koe ako āngelo, nā e kamata i hau māpu i loto whāne. Pea tuku au mai ai pe ki i lotu, o toki mole at pe ki i lotu mi he mole atu ai tangata eiki, ai ko e kukui, koe tamaia e tangata eiki, nā ne hanga o whahoko ai ki i lotu koe ni. Ka koe ki i lotu koe ni, koe mā i moa ia a kuinsta lote, nā ne hanga o wahe ki e kukui, ki ne hanga fotu, pena i loa ia i tō. O mai e ni o awe ke sa suesiria nā ke nau hanga o whakalere ai, ka koe ki i lotu, koe ki kelese ni nai tupu ake ai hoki lau mai. Koe mea maali e o kou whanonga ai he siasi koe ni, pia koe mo oni, koe sosa sia o e tau mau anga iwi, pia moi paua i he mo oni ai e ki, ka koe mea koe au kai. Nā fuafua au
na talpe tupu mo e aukai. Koe aukai lolo ataha na aku whai, talo e kutupu hake na aku whai e tahiwa waunoa, o maratu unga mihe ki iako na aku whai I tonga, pēna e ia e ki kuluploto ai tamai ki ako ai, pēna mau pore I e mau mo ui I he ki sivi scholarship nai o ange me New Zealand, koe ako ta e tutongi he ta oi tonu. Nga o whakawata, osi koe o kuako, pēna o hua tu ki he apia ko a tenisi ke hua ki university. Pēna o fie mao ke hoko ki scholarship koe ni, he psio ke tamai mo whae koe o mātua masiva, ke hoko ai ki scholarship koe ni, ko hame aia ke ni, lama ke hoko a tae kuako. Pēna I tuku pā e mau ki kulupu, ke mau au kahi fo I wike kakatu e taha. Taimi koe ni na o tupu hake koe ki whine motua mamahaki au, na e ama hoku mawhi. Na e kake whie maari e whae ki he au kai loloa koe ni kou whai, ka na o tupa e mo ui koe nga koe tamua koe soke masiva e tamai mo whai. Ke whanono e tala noa, na o ikuna au kai koe ni pa koa pena o hanga na o scholarship koe. Ko Fakafeotolahi'aki ke te motoli he mea koe haukai. O pa mahalo pe o ku mahino mea I pe he e whaiwhekau o kou kawau he tohi Fakafeotolahi me ki he kulupu koe. Koe lele koe ai uratakai e aho e uataha na o kawa. Pea lele koe ni hoko na o kawa. I he pongpong ko toa pe o kou alo awe o kua turi kene ngā wehe ni ma o ma a he whālau e mawholofola. He hawhi hoa whai malo pa mau ale. Taim ko ko foki mai ai ko hao whenga ke maha ki mea tokon, kau tangutu ke usio I he kumo paila, ke taim ko no whahoko ai he ngahi. Kau whaiwhekau ko I e soile, he a masi pia moi toko taha e Polokalama au kai o ko tangutua. Pia ko wiwi ia. Ko au ko whungawaka ko sias maamonga. Hanau tupu hake au I hiu e siliana. Kaya lotu, o whawhetai ki he lau maari e koe ahoni, na ia e lea whikau aki e ni pia moe. Koe ahoni, te hanga he e ki o ai e mea koe ni I hokuloto, moe Fakafeotolahi I hokuloto. Ke o hanga po lei, ai mo ui a sisu kalaisi, ta mua peta ke mo ui tangata, ke tohi o pingoa he tohi o e mo ui. Ko wha e meri au ki ai. Pongpong pe ane hu, kai kehe foki. Koe mo ui koe ai tō tā koe o mo ui ke iko sisu kalaisi. O kai ke toi mama o I whiria ke stepu e ua mea ki tau step peta. Ni hau tō ta whaaki pe. Kai kehe foki. Koe whehu I ane hau koaka te au. O te kai peke ke mohe koe. Nā tōku mohe pe maha koe ni māia ane ua. Ko tangutu hek wholofola, koe winga ko nei ai mea makehe nei hanga e ki o mai ka te au. Ko kusio kon ki hasias kon maukawa ki ai. Nā tōku kaupe ki ai he wafmahiva. Te alo pe tai mi mo e kusio o ki ai pe ai ngai mea hanga e ki o whakaha mai ka te au. O whakaha mai ka te au. A pe o tu ai taim ko wahe wahe ai e wholofola e ki. I he maunga ke rese ngai whiohi anga koe ni. Ka nā uongo I pe ka te au. O kange tau pe hepe, o kange I te whie maua I he siasi. Ko wahe mo one e ko si sukalaisi. He tuko ai tohi a koko unawa ko ia ki mautolu, kau lere pēo I he toi tako koe o koutu iau pia. O a pe ki a taim ko whawhehu ia ta he toi a whakahau tā kuni I au ia. Koe uhi ngahe koe ke a o e lau e stes koe ni ke tohi koe. O ngata pe ia e toi a raksione wasione tausione. Te hiki re vai, o kai pe ia ue ki tohi koe. Te koe mea ia koe ni maho inga tāia ke mo ui, ke walk out me he sias koe ni. Koe koe te tuia. Koe mea maria ne hanga e o tua whakamama a ki hoku atamai I ane po. Nau tangutu he tohi a raksione, wahe whaa mo e wahe nima. Pea o mai ki he koha e vesta, wapea pihe mai. Pea pihe mai rewa he
he vesta haua oi rasione vahe nima. Ko ia ku ne maua e alo ku ne maua e moe. Ko ia ka ne maua e alo ka ne maua e moe. La vai vai angi ki e fa e ko e harmoni te fiak moni te a tu site o weekend. Na fa o wale pe ku na ka te ala ke maulotu I he kamata ko ne mau fogna to Otahuhu. O time ko na ala ta tang tu pa whanau. Fia pe ka pa estio mama man ka te au. He ko ku he ni ko famo ni ma kala is. Hao pe he time ko na ala ta fan o tang tu ko he lo tu pe ko. Raktu mai ko e ka malanga to lu tapu ang pe mo. Ha fanga ni pe mo tolo mo me amai te au I o wa ko ni. Na na me apena na Fakafeotolahi'aki mai ai. Ne o pe o maha u folo ga me pe tala mai ke mau tokang e mau vahe o fulu pe ka ke te whaki he sila ka alu e whapanke. Koe tai mena tau tai mo ui me stes koe. Pe au hawai pe o tangutu ai pe ia. O kia e Polokalama ia e TV wano se nolo wano koe face light o kou sio ai pe au ia. Kau ka lere pe he ahon ka katoa o ko uri kou tok ma vahe pe me e ten koko te tewa alki he lo he ngau. Ko foki pe a kuia fai mea kai ki family lava ko toa ia pa ko na mo he pe au oni ai TV ko ia pa kai pe to ngo ia wi o ko fie mo he. Pe tangu fata hai pe mo follow I pe mea ko ni. Pe hanga ai pe ko ma lo to ai ai follow to ta puta. Pe ia wi ke ko ni na ha ko ai sta pa te pa ta mai e ta mai para sten fini o fa ka te ko pa ta lan fafita. Ya ta mai para sten fini o fa e pe mo ni te Vigeni pe ane te umai ka te au. E Luisa, ko tā te ka te koe o whakamanatua te koe ho recommend. O kia e ki lai pepa, o uia koe tohi a mauhingoa pa whamoone ai paresteni pe koe please o pe koe recommend. E koe recommend koe ia, koe whanki ka ate o mahu a ke tempane. Ta koe nere aina te mai ka te au. Te whee ka kauna e lo tonga lockdown ni ko ke mate, te ke whee. Whawhetai, hanga I o tua, lo tonga i tāno mai hanga o tua, hawtalani. Ko kala whakakawakawa ke mo ui o e tainga tako te kia asisu kala ismaa. Amen. Hausa ke mata hokoa o hange ko tai ke whee maari e ke tari. Ai ko ne kono lo to ke tan whakalele. Ko he ko lele taha pe I kai koia. Ko lele taha pe ke oange tari to tonu ko o ko ilo I. Ko kala whakawakawa ke mo ui tanga tako pe kia asisu kala isma. E leo ko whaam ke tu mai. Hoa ko nio vahe ka mo tonu. Pe he tangutu koe ane po he o pot wholofola ko ni. Na toki whamama mo ilo na bisoni ale po he wholofola. Taini koe na kusio I whai, hange ko kulo hake. Hange ko kulo hake wholofolai. Ko tala no mo oni. Taini sipe ko to mai, ai mo paila hau ko. A tau ko mo tola tau ia na mo paila hau ko tola ta to mai. Ka pau te mo sio he, Facebook a ko kingoa ko ngawe aki ko luista ahorere. Pea ko e ku kawe I ngā e. He kua tohi o pehe, mo mā oni on, he o kua mā oni on. Rakpita vai raklista hau. O kai piki toi liliu e kawe I ngā ia, I e Facebook. Fakafetai eiki, he kua tohi o pehe, mo mā oni on, he o kua mā oni on. Ko kawe I ngā ia. Neo, hange ko tā noa ai folfola. O tau hinga, tō fitu he a. Ka tuko e ka venga ki mua ki he. Kau turi tui. Ko ngā mea ko toa peo ku hoko mai o hange ko vai ai whai whekau. Ko tino haa ia he lau papau. Ko whakakolo ai a mutaka. Te koi ai ka inga whai whekau. Ko whamaro lahi ati a te koi. He ngai whaatokoni mo ngai whaavai vai. O ko kau pehe kulup koini. O ko kau pehe kulup koini. Pea ko lere mai me kolmotoa.
Sa ko taim ko o se ngai malanga ko ni o ko hanga sen ki o mau ko lo ko mo to. E mo whakalot lai, he ko fi e ma, hangi ko tā noa e toia e pelu. Ko pau ke tau mate tātou o tahiri ko ia koe whanau. E ke o fi e ma o hoku ha ko mo whāpiri ke nau mate. Ke maa ke toio marua e toio e mo ui. Kai kehe ko ki pahe wahea, ta mo aku lotu lahi, ko kore ho mo lotu, ke lava. Ko whanau aku iau ngau. Ilo nga topa, una moskamata na toke na mui mai. Ko to e pe ho kuse pa ni fi. Ko whakato mala, e na kai ke mei papi, ta mai o eki ko ni ki se asika korona hala. Pea ko e ko i mo ui au lere ata e tai ni ko hanga lo tu i o kuse. Pau peke o hanga whakaho ha asi. Wahe lahe te au pa ko e kusi o pe ko e iaha mea e hoko, pea stopwa. Ka tupu ia te e ki ke ni whakakato. Hai whikau ko opa ka koe, opa ke mai koko mai ka e ko toa te o ki mo heni. Kau kaunga kau Fakataha e Fakafeotolahi'aki ki he mo ui o i tai haka. Ko tui o tau whenua pehe. Tau ko lai hakuta. Ko whamara lai hakuta ko tahenga situation Fakataha no li riu he o tua. Kau i kai ke Fakataha he o tua. Ka tai ko o tatake kita o tau ke ila whitu to tōna ta right place ke te alo ki ai. O ko uhina wa kita. Pea ko tui ko tau lotu, tau whaika sisu kua nai peki ama tau. Ungea e whahinga kakai e tolu i he lawa pora ko krinto, te tau ke tokoria peko mo ui whalau mane. Ko uraki ko tangata whamate, ta nei kome, ko tangata whanatura. Ai ko tangata ki kene maa sisu ko nei whape. Ko noua, ko tangata whakakakano. Ko lau mari Kalisitiane whakakakano. Kano. Pea ono tolu ko Kalisitiane whanai whaoui. O ku mahina o pito e tama ula ki u niri ki tana. Ko tama koe loto ko tama whatu ta Fakatahai. Ta kano. Ta wanga pehe. Ko toko taho ni o staia si su. Ko wanga pehe ne mo ui. He was so emphasized on the thing of the outside rather than the inside. Kono wa very committed ki umea o materie. Me kakano. Ko me umea whanala marie. Ai koe natule a Kalisitiane whakakakano. Ta kano Christian. O si mai kwa si su ko whamo ui. Kau ke mawhana ngai koe ke whai une ai kakano he me whalau mari. Hage koe ni. Koe ahori te ke tokangi whohola aho koe te whoke whai mea koe. O kwangi ea koe hea taha koe tau te whuwhame whatapu mari unu. E lano e ngega mai aho ni lano kuro kula aho. O si ke whakatu tama ke kau Kalisitiane pe. Koe tama ula ki o mahino very clear. Tama o te ki ne maasi. Koe tua si suhe mui. Ta natural man. Koe tama ilo to ta carnal man. O pika ke kau Kalisitiane stare si su. Kau ke ianga whakakakano pe mo ui. Ki tokanga me ki whakatoria, the lust of the flesh, the nature, no whatalo he mo ui. The eyes, the pride of life, a fume mo ui. Koe tamako he ta hano tolu koe Kalisitiane whanai fōu. E koe tamai o kau pehe, koe Kalisitiane ti sai pare, os whaitu tūni ka katoa e ki asi suhe mo ui. Palo pare mau pehe, he o tama. Na whai ki eke. Koe tamako ki mo ui whakakakano, o teke ni lawe ke talanga si su ke eiki he ne mo ui. Ko ia peo te whai tūtūni. Os maa si isu o tari ki rota kai whai tūtūni pe. No ko mea ki heke e te maa si isu o te whamo ui, mo te anga si isu ki eiki. Ko te rolo mahu, ko uhinga kau hoko ka paraparema, ka Kalisitiane o kui he, ko uhinga te ki whai tūtūni si isu e mo. The Lordship of Christ te ki sentahi mo. Ko tama whaasi, ko tama ilonga, ko tama uwhema ko tau au ki. Ko te tara si isu, ko te tara ngi ki eiki te mo. Ai au tau tuku lolo ka kata, kia sisu. O te maa whana mau pekita ke mea whalau maari o mo ui. Koe tamai lo toka ta whatu ta Fakataha kau Kalisitiane. Ta kano Christian. Koe hano uhinga, tahape. Puria tunga ego sisu he mo ui. Te ki whai tūruri te kita. Maka sisu ko te ki whai tūruri. Te ilo pita whitu totomi ki o te alu ki ai, te alu pita ki ai. Mea uhala te whai te kita. Whamalo he mai mahalu saa. Ko te ilo koe me Kalisitiane ki tau whaituturi a praise de mo ui. You make the right move to the right place. Te silo me te mea. He whae si isu o tataki. When God guides, He provides. Tō naku abe o tua mea rei manu koto.
tau fa malo ki vai tolo ni ko pe tau se wa pe ka ni tau algi a ki api ke sio ka tau family we still daylight ki a pe i lo mo vai mai ko family ko tau problema a mo yange tau finga pe ke kat mai pe ka hoa pe u mo ko alu pe ko de no ange tau ma ange mai no por fare ata ko de fulo lo ange ko tau fa puna lo fa ba fio lo fa no fa se pe to ko tu be aga tau fa Kalisitiane. So we try to minimize the time ki lava ki tau foki ke no ange o alu ko tu au kai ko de au la ki e tau ta ke pe hoa u mo ko that's enough. Oi ka tau to me ala tau kai ka no mate. Tu ko aga ta ka pa isi ti mo ave. Ka tau hope ki me ma inga ka tau foki. Pa pala to mo to ko di mai i he lot o ko le ki alo to ka ko mo fa foi tui ko mo fa fa mo i lotu lio mo i au kai ta mana ki ai. To ka ni o fa fa tau te hina ke mo oni. O fa ko mari, o fa ko family, o hata pe. Ono tolu, lava ki lava fa mo oni ka kai le fa ki ho mo ui. O e mari fa ha si su. Pa tau ka ke Facebook ka. Le rio vai. Ha le fa ki ho mo ui ki lava malaka ko fa. O mala be ko mau ka si so ko fa mo pa ki ho mo ui. We have to turn ki lava vai gospel. You have a right to share good news. Pa ka me fa fi ka. Me ata ka me fini mo smart rice so e ke mo ui. Ko smart ta dai. Lava pa lo mai valu. We have to wear our money with our time. Where is the spirit of living God? There's liberty. It's our time in the gospel of our boy. We have to have pas cake. Kalau lagi tahu kau kuki, kalau lagi tahu kau hiba, tak iki bukan kami apa yang kalau lagi soal, ini ada beberapa soal ni. Si tokoh ni mai, ngau beri kau tu, atas dia kan pada fokus apa sih yang tahu dia. Angin fama fana di sini ni, kita fight apa tu muat sah ni punya. Angin tu saya muncul saya kau mereka. Hei mamu mata kita fight. Now we come to the real one. Kalau kita itu tu nak tu asal ni kalau si feel orang tu family, dia asyik mai tu kau ni mai kita kau fight kau hiba, mai kita kau fight kau tu kau ni mai. The ministry ini depend tu ada kau hiba kau ni. Fama kita iki. Mukau pena kita lawat tu kau ni met. Pergi orang fama tak ya. Famalo lah ya pit. Nei family na to ko ni support ki no deposit ya. Ya faitan famalo family. We tawange ki obsayang ki fai tutu no you willing to kill rather than timano ki fai hable. O tu ko fo aki o fai tu no lo to ki te so. Ya ya. Ke ki firma ta un missionary pa ta hakil o si ita si su. O si pa ba mano decide to for number. O ko se ma te ta pu e fo dia ba taifi. Koko te mo tau ki ilo lahi tau whai. Pota o te o tua mai. Tau tolu tau te ri liu. E rau te hasi e pota si asi. Ai kai fu mea koe pa tau mao. Rau koe misinari a si o nego Fakataha kilu. Te amasi pare wanoa tō ki rana. Sore whatu tā maki. Tau a koe ka kai ke pride. O noa tau koe ka kai ke compete. Koe lau maari hala e whi au au hisias. On besi sue te maha ko furu ki ke tatau te mua. Peke te omana. Pota o tua. Pau pota o tua whi mau tau tala o whaka. O tua kore lai ka. Whamalo me o tua pepo tau i kuna. O whalai mai whiwhakau mo whamiri moe. O me nai timi lahi me he. Sau te o tui peti i awha ki aha mare. A whaika maari i omalo te mo teniri. A toko ni ngana o tō. Me tau whina kani ki aha taimi i he tuke ka hau e tauri. Tau lawa o kompai whataha me tau uwa a koia. South Island, Wellington, ngai whitu i Palmerston mea. Ke naulawa sen, ke taulawa ko sentai ta o Fakataha ki ai. We will look forward ka ape. Ai uti no tau mismani. But we start small here in Auckland. Ai tini koe. O lotu e la, ka no tokan mo oi he iki, no ko fola Fakataha pe. Eki mau whawhetai lahi atu, ko tume mau i kuna. Ai whenga ka lotu e ahoni. Me mau heni lewa si suklais. Ai me ta fa mi mau viki ai. Ko ko se mo fa. E da ho ka se fai ko ia. E ta ba me lo ko te fa ni se mo mai family. A mala te ngai ma ngau me to ko ni mai e fa ko se le a ho. E mau heni pe e mau ka wa hiki a hua fa ko ia na mau ko ia ko se su kres. Ta pila mai lo to ko ni fa ni se mo mai family, mo bra to ngai ti mi to ngai mai fonua. Ki tonga ka ha mo ngai fonua Pacific.
Tāwira me kautaki lotu ko whaiskau, ki mautolu. Mautolu whata ke tataki o maukakai ki ha whakaaki ato e mo ui. E mea o ke whai he mo ui lotu mo e au kai o me nofo ke wholawhola. Tawangia ke langi ia he ni ihina nau hawa e aho ni tāri ngau kana weko whamu ui. Me maulo tō vea mau fuaka te langi pa wengi ia i whakateo wangi afiona. Whakafoki hawa mato ki api. Ua Francisco Christ kata mau whamu ui e me maroa pitu. Tau pasipasi ke iki. O vea me ke tau i lulu whaaspa tau an. Ke tau ilo nā ke tau te lava lulu. O we don't know. We'll see you. I'll let you know.
kita imalo. Iyo. O whake whamiri. Toa te fu kau tāpuaki a toa te.